O te whiwhia whaatalo whabau wholo whantu, ea ele dei vanga o lea whiawhi. Ile whapupoka o le tātou porokalame masaria o le Tautai e maramaruia whaiva o tātou watunuu. Ile dei fo iaso whareile aso lona lua se fulu o le masina iwa o le dei tūsanga. Lua fe lua se fulu ma le wha ua tātou pasi foi le o ngā te tonu o le dei foi masina. Lono winga ua sauni uni foi tātou te whato whatu. Ia se te malantou ai faʻasoa ni mai ia o ke topa maniona fo i le lei fia fo i le tau au na asiata ia se e mai peau magaru o le ea i logo le tautua le Blue TV mai lea fia songa fua se ia pa ia le so for rail le nei ia e tautua o e Samoa le atu pele le loto e pele le fatu e pele le nganga o mai oe o mai o la Samoa matalasi yo pe yo fatalo fate no le Samoa na mai atu nei talo falava la Samoa matalasi e matalasi e tau safia e tau wanga fau e au le lei yo mamata ngofi i so lava se atu lau so se atu no o le nei kelope e tu langa e se ale nei atu no o Samoa o lana nga nu utali malo ona lau fofonga fia ia o lana tali lu mafale winga tau nga fau ai fusia ile alofa ai fa mata o tupu la vana mele ni tai ia ora tau ona masani ia o le urupo o le tau te vai mai o fua ia no wan wei la fa unga fa lo ia nei le fiafi oi nei le uli le tai ia le la wo fo i mai ia le wo usawa ia mafai e tue al tatou programe e aso vrele a tele aina tau mafti tatou foi ma le tatou tautai ia e le faina le stemi foi ia fa manusina le fa aftai antili ona o fa murianga le tua e pe ona tau fa matala le po na po se tasio tamali i foi lungo le tatou programe stofi te tasi sunga le loia ia sauni seleni ia ilona fa moe le vanga o le aso ia ua tau lau le fa moe sa fianga iai ai o le fa talo fa ia ma le fa malo ia mo tatou u malava wo mapaanga e fia e turi mata i le dei porokalame ia masaili e foi ni nai manuti le lei ia wa foi ni nai o tonga o tala io e tala le lei ma me u malava fa pena ia o le nganga lava le na o le tatou porokalame ia awa fo i le aso ma le aso fatalo fantu au fai ngaruenga te tofia le tua au fai ngaruenga feoio le tala le lei ma lo le te talo ma lo le fato doa ia ile dei fo iaso fe au ngaruenga ia nga te leo to for tua fe fo ile tulangi po nei ya mantou ni usila ia po fa foto fo ni usila i so lava se tafa fatalo fantu asiata mo oe masio faletua sunga i fa ngainga ai mai se le no foalo le fa ngofie fo faisil ti mungo manto o le fato atau susuru mai le la o le ua te alfa ya manto ni usila dei ai na manto ala mai ya vai tai au ta ilo inisi pito nu te le isiaki le tau lo na o te telo ni usila a manto wa ye nei sa fokilani o male le nei yaso o la lango ti munga ai o te whaia tūla o le pō ana pō le palasi mai o kimu aisa ia mātou i nei au kilani. Ma le pāre whaikikiri, o hao matua i o koe ke i le lei anga po, wa u whaapea, o se pomu a pāe runga o le mako whale. Sorry, o matua i ngase ala o moe. A tūre whawhonga le tūru, a wa u ke i le. Sorry, o hao na ngi hua whaapea. Or ki ngale a inga le ua pe ise pomu kakao or ki ngale a inga kur or manto mukuka were mukuka or ufani pa o foi ai va ai la apaka foi ngale ufa pe o ia o te ke fa pe o ile ai la e matua i o pe o le moer puring sese foi le mai perkang ia le moer ki ngale ai a ona le nei wo tau tango soro fo le ngai fa no inga o lu te fa ya tu tanto nei o kilangi ngai fa no inga e ese le papa fa kikili e wo o taluana usana to mai ia o taluana su mai su a toru ma na ve misirungi su ilunga i
ile vai aso le wa matana to o mai tana no pese vo le fa mai o isi kai mi par fa ki kili ala se suru malo sile la ava ile pala lu ai pe te fa pe a iata ma fa ilo le fio mai o Yesu ke riso a te pole ale nga se ora moe ai a nga par kamare o fa ki kili o ka ya fatalo fatu ile le totelo tatou ni usele dei ai me se foi ia o le totele ya wo ma pa anga mai foi wa matana nga solo mai lungo le tatou pokalame e maka ukier ka ko pokalame fa nga solo ni vanga o le fiafi e ai tatou fatal tal no nga mua ya so mai ai o le tatou lasi o fatal tal no nga ya o le ai ni tamali mai America se to alua ya o se tamama se tina fo yo le fai masui ia o vai nga fa upo fai lango suai ia to prestine fa olioli o lo tau vai le taimire nei ia fa sifo ia le matou prokalame se ta pa so la to finngalo pe ai se te tau no palo ka ia Trump ai se fo ia te tau no palo ta ia Kamala Harris iyo umala e tau walunga ai le tatou prokalame le nei fiafi ia ise tatou faʻasoa ia manai nei foi tamali iwa faafetailo la taimi ia wala mali lie mai e o mai fai masui ia le totele a le sita tu fatatanoanga mo mai o le toe faamanino ino le tatou fuafuaga le tatou i Brisbane au se talia se taimi o kolosi i le tatou fionga le teifono ma le latou foi laulau ia na ona faamanino ele umi foi se tatou taimi mai latou ai na ona toe au tala lava ma toe faamanino le tautonga walanga o latou e urua i tali malo lava i le malanga taamilo mai le fainga malo i le masina fou which is toe luva yaso pe koe veaso ma le ona fatau nuu lea ia o le sila tatou faatalanoaga foʻi ia vai vevela foʻi o le a faatalanoa ai le tama pese la uiloa foʻi o le tama lenei ia o se talavou foʻi ioe i luga o le musika i nei le taimi o le talutafou ae matautia ma tatiʻa uoo i ai le fatu pese tasi la ona pese foʻi o lea ua fatoaʻautia e le asoana nafi o le ele ngalo le mativa io ele sunga ia sai a Frank Sola ia e se foi la mio le leo le nita mai titi e fie ile atua io e alofa foi lona to lua to tasi ia ai me se foi lona ainga matulanga uma o le fatulanga ngala na le tatou line up ia e le ia fie le tatou por kalame ia ua leva foi ona e fatalitali mai ai fatalo fatu ya te oile te mai mo mai oile te mai mo mai e o masani tato upu tatere to e tau ufangaina Samoa o leo mamala ele to e au talaina i se whaamtalanga pe au iai se whaalupe asiata pe leo ia ele su ia le viai a Samoa o lea tunu utofi ia ai ono o le tatou taimi o lea la lea au te le iafe i tūlanga foi o le o tatou asuifo mas whanau o le fatu amatou o mai ia na matou atu nei le uli i le whaamai aina o le tau mawhainga a le sunga i le li ilo ia o tau silfia o se uso ia te autou o se alo ia te autou o se tuangane ia te autou i lungo le tatou prokalame o le tau taiae sunga le li ilo ia sauni uni se leni ua maea lana mantua wa uma na faila na whaatautonga ai o lea so malona whaunga o le so la o le final ceremony le nei ia kiukero markamalo o le ua maea o na faila admissions whaatanga ai o na ngalue i totonu o fale whamasino matulanga admission to the pa o le vaenga piko i sidia lea nga ka ua wai mawhainga e whaau umai le universike o a umai simea ai ale kadia inga o e yaloa ia whapene to tonu ole official whamasinonga e tau wala mai se sauninga whapitoa e talia ai o e le meta o le pa le kua kongule le mawhaina waile o se me vui le songa sori vale nisi le ala ua mae a o na whaia le vaenga na officially le so le tau se furuma le lua nga o saungi lava le Samoa i le lantou vaenga lea
ia tau sila mai la ia mato atu ai ia male sunga lele atau godfather ame se foi ia se tasio loia sinia ia itu tonu au te ronei to far vai malai asiata ati na eva ai tau te sila mai ia manisi la vo tau ainga ia male sunga foi fa fiangainga ia male fatua e tau te va ai mai ai fo ina inisio tatou pesi tamai o tonga le nano o faia mai ai le telefoni o le tatou potu fa masino ile mai ai he ko sila ko e faia li la uruari o me yolo yari e ka hawa ke e pipi i lo le la uru le uru oe o lono winga ele o ele to ele o tangata fa tau va al tulanga fo yo le lo ia male ya nai nisi now video fo ina po ina mai a o manto malanga tuai ia manisio tamali i mato feilo ai fo i mato tele lava e ia fo ina inisio Samoa alo la tunu alanga sa fa tauto fo ile admit ese uma ia session sa fai o le tala se fulu mo tu fo mai ale pe ia su kasi le si vaenga per se fulu su tasi su lua e fela mari si vaenga le na so mai ai ia mato fo manisio nai tamai tai loia mali loia fo le tato tunu ia me se fo le tele lava i la tousa o le apila lea la iai o masuafa o loia wa resita laina saingia tousi sila kuaila iai ma jatula ia wale mawala le io wale mawala le suafa godfather ala mawa yala yo lai ma welo ngo palangi de kering fai me di se ma nga me o so suilo ngo lai ma welo ngo palangi ya arkele ha silo ye fe wa ingele ngo pipi ye me fa tai le tua ono le fo I uso to lowa ya tamali angole sunga ya sa New Zealand ya ase fifia ngai le loto ya wa taule ai o le tapalenga ya wa fo sia vaenga wa count for blessings are pe o le pese fo ile are karesia as Yesu Kristo o paio asa ngata I fa mai ya faita wo manu ya count your many blessings ya ile pe le tulanga fo isa or ka kari sa fa mai pe e ngo merka ka se vea mase KC perkang ya ya once again fa malo wa fa malo le toa fa malo le tau fa malo sa ili malo uso malo le fa aya nu fa aya ainga fa aya tunu I'm pretty sure matua fia ma se oli sanga ina yo tu mau ainga ya ale va ai mai ya ile nei matati ai longa wa e fatu wina foi pei foi onisi foi o tamali ya o se tato tunu malo mata fanau ua ausia foi tulanga la walunga fa pea ia mo foi la mala va ka ke fa ka ia pulunga yo e ila na mako nga ku foi la fa ka ia la foi si ku si la ole asa usi sila ya ma uam godfather yo ile akale misa ku fo le akale lunga se sila le tunu foi la e ka ulo ko vale me foi male aver ma ka lunga ele ila le ole asa to usi sila Samoa e ongo seki ma ua ma godfather ile mea ile fa I pulo ia le tate ise ni ga va ia ku ngare o ku mai ia peka ika se o peka ika se au pino o va ia ku ngama ku ai o godfather ma ku ai fomu ala ko ingai I de mele ya au fui kuksonga liu ma ua io liu ma li au fui songa faia kele wale awa foi tatou wale awa tulanga falo ya pulo mal pulo le wala vale fai ma va kaya pelinta anga fai mai o se siu ke karikongu ananga o ma ko ya o ke karikongu na langa le fo mai se ko finga Marilyn la vea ale awa la ma ngi wo ko
Aje Tautai no la oko. O lea wa ke isa ungi ro fa ko nge wana manto mai fele manto lunch marsunga loya. O la la ke i mai sa ungi ro fa toli. O le mea li pulo ue koe whafo. Ai wha mai, ia, o whaku sori rale ko ngora o ka awhani. O man, sori rale ko ngora o ka awhani pulo. Le lauru, wa. Wha mai, ea, whaku, sori, ara rale ko ka awhani le lauru. Wha mai, oi ka fiola asia kai, o i luanga o le sori tulafono le mele o le wa amai tuo mea ye le tauna mai. Oh my aku isa. Ia au va via isa la ia. Ore me ku e mo va ku isa wila ia ke ko kula o lau client mo o kana ngare mo usa uma mai la ka va. Va ku ia nga vai mari ngau manga pu ka ko ka ri usa vari mai va fori mo pulo me ile uru ile la uru ri ara me so fai mai. Ovak ya ko sa ngela ye defend lau ka mawana ai so mo si ako si umangi weekend ko ya maraming salamat si file of Filipino le lang ko kele yo wo Filipino si uso ya sound na mato filo ai foi ya mana tu foi molia tulau fa tele le mi se foi na yo fa go maraming salamat sa yo kapatid para sa imong paghandom maka stadio ang imong katulay and taku had sa Pagno Dios. Kapay pa nga ang Dios magapendisyonan sa iyo ak imong pamilya. Iyo, sa tanan nga mga tao diring sang bundo. So, kapay nga ang Dios magbendisyonan ang imong anak at imong asawa. Ang salamat sa iyo para sa panghandom sa Diyos sa ining bagaloya. Ya, wako si sila na ya. Ya, o talay no version nei. O la fa tai ia te oe. Ono o lo fa mo o le tua. E me umai te fai Dios o le tua. Ile fa Filipino. O le te talo fo e fa fitaia siu to lua ma siu fanau yong asawa and your anak kids. Ya ile la to fo te talo. Ya ma le la to tapu inga. E tu sa yo lo fa moi moi. Ya fa manuia le tua. Ya o nga ya upunga lenga fa ko ngi. Mo si de fiel to til. Ya o fa sa la ungi o mo ko akere nga tautalai. Tasiri na vai nga ta wo fo yo le nga fa sara na o le fo ya o la fa mauli ya le ke le ala fa mauli yo ele le ya lo fe lo wa ai fa mai ai si ke le ro se me ai tara no tu te lo fa filipino te lo fa sa mo ke lo fa mauli ke ro ngang tu mana vo le tanto wala le o e alo wal tanto por kala melu mana ifeska por kala fa filipino. Ya aro rua ferka ko pokala me fa kore ro maori vai ganto ia ai kasiar ka fai e fai ai rupo ele fai esse tato was so fo ma so fan now o tau no mai le nei vanga ole afiafi tato was fan no mo ole atoanga le lua tau sanga o ai le o ruong ko sanga pe to lua ole masanga sa Rita Namira, is that right? So, Sarita Namira and Sanita Minara. Ooh, Mekosua. Happy birthday to our twin blessings. We are so blessed to be their parents and their siblings. Love and adore them as well. Alofa ma tarusanga. My grandparents isale la valu Samoa. Ooh. I must for ina ma to ainga I Samoa. Also o grandparents for nei ma ainga I Melpone Australia. Our prayers for our girls is that they grow to know more and more about goodness of God, and may they be blessed and be a blessings to others. God bless.
Ia whapopo ai ma lo whaanga mai a asiata mo le au tamaita i laiti au le leo Sarita ia masanita i lungo le Tautai ai. O le sita tau whaamurianga o le lusu paritasi o le sunga ia ono sai Joseph Vaafuti. Maruia tele, happy 21st birthday ono sai Joseph Vaafuti. Wishing a day filled with joy, love and laughter. May this milestone be the start of your new and exciting chapter in your life. As you embrace on this new chapter of adulthood, may you be blessed with encouragement, wisdom, and strength to overcome any challenge. Manuia loa sofanau on the side, love from your parents, grandparents, Telesia, and Lau Fonoti. And Silvanua from Alaska. Mo ainga oma my New Zealand, Alam family, and Mulipola family, and Mulipola Aleki, and Nolene. Yeah. Ole alola leo le sunga Mulipola Aleki lena whangua mai ha urkai au vidi mai. Oisio na nephew. O tangata ne ti nana uma na sen mai tutonu ai to tavili atu fafangu atu ma ulau te moi. Ya famanu ya tele la se fanau o sio a nephew e le dei foi a vaenga o le aso lungo de tatou proklame. O le isi tatou aso soifu o le ato anga o le limba se furu tausanga o le sunga ia liva a severe. Happy birthday or happy 50th birthday ia ilo sunga liva. Malo whaavitai le atua nei tausanga I tele, alo whaanga fōi ma moli atua I whaamurianga mai tautai ai le vangana fiafi. O le isi tātou whaamurianga o le atoanga limasu marifitu. O le tina au le lei lea I a salamasina Ioane Lee. Le tautisi la tua ilunga fōi o le porkalame fōi lea e whai mai la pesenga masionali I a li pepe. Yeah, happy sweet 50th birthday to the most amazing person we know, Zalamazina Ioaneli. May your birthday be filled with joy, love, and laughter, and may your heart be overflowing with happiness throughout the coming year. Always your Rosebark 15 Samoan Ward in Salt Lake City. My Rosebark. Fifth Samoan Ward in Salt Lake City, Utah. O le isi tātou waso whana ora atoanga o le lima suma le iwa tausanga o le sunga ia tua tangaloa ko sema tu manuvao. Ma tau te whaafteia le tua ua mafai o nau le mai le tamapeleina ia tua tangaloa ko sema tu manuvao lo lima suma le iwa tausanga. Aso nei o lo soifua ia lofa le tātou ali fo ia tu ia te o le tino malosi au wale whenga iai tute I tono le tātou ainga mai sia no umare ka le sia. Whaaftai mo mea uma e te whaia mo mātou ai mai sia ma tātou ainga I Samoa. We hope that your day is always filled with love, joy and laughter. We appreciate all you do and all you continue to do. We love you more every day, Dad. Love always, your wife, Emeleta and Gits. Ya, whaupopo whamuria ka mai a siata ma tātou porklame. O le isi tātou whamurianga o le atoanga o le fitu suma liba tausanga o le tamama tua e a tangaloa Tuli Matala Petaya. Tuli Matala Petaya. We would like to wish Tangaloa Tuli Matala Petaya a happy 75th birthday today. Love you always, Ainga and kids. I like this. Mana ye yo family yanga ya nai tangata ya au mai pupu ye e alo lofa me fu e te au ile o tongi. O me veri a ko ro ro kongi fa pu mai ni. An mele veri o umi le ma se kupe a o mo mai. Shit ko wola leanga. All right, let's move on. A jonga suma lua te usanga o le tamaita ia Val Marine, Jelina Mawingoa. Fabria Jello was a soifua o ele fa filipili. Maua pe o ele ola malosi alofa so se tasito anga ile lotu male aonga. Alofa anga mai lo ainga anto e fa Cecilio Majo o Alfred and Marini. Oh, happy birthday to you, dear. O le alo le fa sino ia ise uso fo sunga le kopo. Bishop Alfred Mawingoa ia marfalitua ya Marini. Ya fa manuia toi asiata mo lo waso soifua o ele afine toanga lo suma lua te usanga
ia matua fuli ia faʻasinolo lima me te mana o na o tele tupe lo tama. I think that's it. Tatou toi tasi tatou famulianga wa soifua le tatou me ilole le tatou malolonga. Atoanga le faso ma iwa tausanga o famulianga sunga ia moangutu seve. Famulianga o le sofa nau o lo utama moangutu seve. Alo fale tua fa popo ni tausanga se tele. O lona soifu alo fanga mai Emily Eddie ma Paradise moangutu seve. Atoanga le faso ma iwa tausanga o sia utama ia walele. Makua ifu lia e fangaro ka mai ni ngia so nga sofa ngau. Happy birthday to you. Ya manu ia toa sofana. Ya mas paki. Ya popo tuai mafamurianga meritato por kalame mo auto malava. Le ufa lunga ina toa sifole so. Ta jojo marolonga a foi mai. Fa filo mo mua tato malo ilunga ole tato sum. Ya ole committee fa foi ale ainga fast supporters I Brisbane au Italia se I toi whaamanino ni sio dulanga molo tau silfia. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Talofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland. Preston@gmail.com. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Chaimero waji leo ucho luas furu minuto ja leo le July lima le chaimia matou. New Zealand day o te fia whailo atu. O le ua mawara matou fiso o ta inga. Ia male lau a fono le ainga fast supporters. Queensland po Brisbane au Italia le fionga I le tai fono. Ia le tofai matua au pipinga malia te puala. Ai mai se foi o le lau. Ia ma le committee fa foi. Ya pe ona ile fionga le roli anga no mana mo to fa fine fo ya lisa me se fo yo le tabita ya Anastasia ya le o mo ma to so ta inga le vanga le fiafi se ya mai se update ya ma se to e fa tu langa mai ne sio na swinga la itila le o ya tu sa yo le talinga malo Brisbane au Italia mo le tonu mai yo le fainga malanga ale fa tu le tu sa mo uta silva ya so yo tu fa talo fa tu ro fionga te fono open malie e lungo le por kalambe le tautai ya Te whamanuia, takar whaku lau, a sunga seka, ma rose whamanuia, langi maa. Ia, kau au pa ia kau whailoa, peo ise kala peleo iai, ia langa whenkai kele yo, malai kuwelo koko, a whongoa ngai kumua. E filo a ia lau whikalai ngā leko whaile. Ia rau nuenga malu pilo whimku sa mau. A whongoa foi wharko, ia whenka o whongoa pule.
lima ye pura kofi sala fai a fo mo fo ina la kawa ye fenga ka o la malai o ele ma wo ngai da ing sa mo le o ya fa pe fo ele alu le mai apa ya kausia le ka pa o ko mai pe fa ka fa ku lo kalanga ya pa fu anga Samoa ya e kawanga fe sekala kulo langa fenka ko pa ia e kama ainga foi makama ia pa ia lava ele ko ka fa fulua pa ia mai va o alfa va mai kai sam ku mangu si pa ia le malai ka wiro ai malo ia le o ma o ngai la nga ku mo pule e fa ka fa foi pa ia o fenga luenga ma fa ku o fa fonga mai pe po mau mai ngai a po kalame mau lunga fa se fa kalofa e pa ia mal malo ku pu mai o ala kai ma fio il mako mokkele ngai por ngai kuole Australia o Queensland Brisbane ia fa ka fa ku malava mal fa lava la sunga sata ia malo tati tau fai fatalo fai langa le leo le tatou matai siri le langi ia vi ele langa le leo le tua le tau sula fo il falo ia i tūlanga o le tāwano nofo au peipenga malie ia po lo fau tūtanga tapuala a tau fo i le tūlanga o le la au na fausia e fa ia o e la au na fau ia ana mai tu fo ia le pa ia o le matua i tofinga ia la inga sa tuala me se fo i le fio le sao to le paiali ya me se lo fa tanga va i o le la una fausia ma le lautina lau le ya va tu fo yo tu te telo le tamai tasi o ana tausia e o ma le por kalame o tau sula le lilo e tu langa fo yo le tele o sa ma u fainga ai yo le ya fa fa le ya tatu tala fa fe lo ai fo ilungo le lau committee fa foi ya fa fe lo ai fo le to fina Anastasia mana ya lo mitiafu o le tautai ya io o te loa le wa e la e mai a le tau pisi so le si au vanga le su e po fe mo ia se taimi tanto o mai fo ile tulanga le ai sa no ia lo fionga de te phone la se update mai ai me se fo na swinga yo ta auto mai ai la iti a fo i mo tatu taringa malo fa mo mole ia sa tai lava ia o ke lo se ke mi ke mo muange o la ko fa fongai o le la au fa mala lo ku lava le ke kulanga o a whainge o kako whainga malanga i lako umalava le fio whai pule mamiska ia me se fo kako pale mia o le orkeminge o le wa maile confirmation sa o lava o i lato a fio mai ia o le memo mua lava ia pe lava sa karangoanga le kami o fangu ia sa ku ai kalo le li pe fio mai pale mia ia fa kai o le kali le ia o le mo kami fio mai ele fio ngor pale mia fio ngor sa fa piko ya fonge ya sia fo ia makoskeke ngi Queensland mai ole kako ole lisilale le wo confirm mai ole lo kuanga olisi oi la ko le wa confirm mai ai mai si mis fai pule ko fa ia la ba pelok suafa ia ele confirming mai o ngai ele mo mai se fonge se kala mai sa mo ia lo fionga lo sunga sata ka polisi la le mal fa fonga le ia mal malu kupu mai o lo afio Queensland e Brisbane o le sofa o le aso tofi ku so le aso kolu o le aso le kaungu mai e fainga malanga ale fionga ke fongo mal malu le fainga o komiki le alfas o le aso faraile le aso fa e afio mai e kaungu mai le fionga le mai kai palmia okay o le lisi la ngai fa fonga le mai ya pa ia mal mamalo ka ko Queensland o le afionga le safa pito fionga palmia ia o le fionga ya honorable la uli le mali to Forces Smith ia o le fionga le fon fikalai honorable pali ilio maspau ia o le fionga le honorable le tinu famuina wei ia o le afionga ile honorable Puleai fai matsua ia o le afionga ia honorable Masingalupe Makesi Masingalupe honorable langa aya jaitu au tufunga male fitalainga ia maawao por fai tusiel fast le talanga le ya sale aula e ia mai si fai pule ia fa ia tonu lewa o tele ia fene ia famtalanga fa pelo sauli mai ia se confirmation le mo suafa ia ole afionga ia manulua sunga fa pule manulua e fa pe foi ngom tua ia ale ia fa pe foi fitalainga ile para uma vaenga tua
ia maliftalinga ia solai tunga mala ia o swafala ia le ai nga bidi mai maka mai le afia mai ia ai mga mia lava confirmation ia fuka fala pa kolea alka ko lisinga seta le wai o matua I confirm lava o le asia ia fene ia Brisbane ile asofa 5 ono fitu ia man fa lo lava malo faafetai o le ala ua maitauina ma faafoga maua le atunu o le ua confirm le fioga te maitai palemia ia ma se fo le fioga te taifono ia ma le fioga fetalai e tolu aia to telea ia manai fai minister ma fai pule ai o le manai le faafoga tu le atunu e o afo I le fioga te fetalai ia ona ua confirm le fai malangatu o se fianga fo I le mamalu lau tele o le atunu o le maua le avanoa la tau te feilo I le sunga le bali tele o le fofetalai o le mota o le ala se whata oto mai la le tatou fofuanga ina ia toe manino ai lava e peo tatou awa whatali ia ma se I toe tatou run through le tatou porkalame o na whai waila ia le tūlanga o le toe whatau ngau lau ma vanga whapena whamon mole lau fionga te telefon ia whatai lava la sunga seta mataulia fo isa faisi swinga ona ole se sale motu mai la tonu lava tonu mai ele la fionga le tatou palemia pita en la ia loa wa confirm le mai ole aso tofi le aso tolu ole aso na tonu mai fainga malanga ale lisi le na batu le tai mai le e afene le sunga le laudi mali tofa pe foi pali le speaker la to uma na banana fainga malanga le ngala wat e tonu mai la to le aso ile aso tofi ia ona malolo lea a o las falaile la fia file lima a fole lima ia e taunu oi malava le I Queensland nei Brisbane nei ia le fionga ile te mai tai palemia ia ona molia tu le ole a fionga fo ile a foi nei le fatal malo foi o mon saudia e fai stato fero inga man committee ona malolo ile o fainga malanga por le fionga le foi nei palemia o le tae au lola le aso tonai le aso lima lea I le valu tae au o lea o le awhai e lola tatu avar whiro inga o le abala le whiro inga pato a whiro ai uma I a le whainga malanga atua ma le palemia ia ma le mamalu tupu mai mai kale sia mai latu uma lava o lo ala kaima ma fio fo I Brisbane o le whamai moile iei se atai o le valu tae au tam whai a uma pe tasi pe rua itulau le ava uma le ava ia ona maua lole le ava no fai le posiva ale umalanga ia ole fo ie mana umia e fai uma siva e fai nei e bala uma lava siva e fai nei tu malo to suma lima fai pule uma le la fast e to suma lima ile fai nei la sole ava uma le ona so lole fa lo longa o ie to a mawaila no o kalesia o nu o tu malo mainga ia wa foi so la to fa lo longa ia moli foi so la to vale lofa ile fainga malanga mai se le tama tai palemia o le fo seta ita e tolu po le a fole lua o tita una mai e kufonga umaia ona faile o se malo longa langa le ongo le fiati ia le asole le cooperatina le fa ilonga ile le fato sanga o fast ia umalale la fiafile ia na malolole ia le fainga malanga ia le taia ole sosa ia lo ia fo fanga mo me lo a tapua I fata siaile le afine le fainga malanga ia mo la to ainga ai olo le fa le fiafi ia le asolale le taimila le fa le fiafi le asa ia le la fa ia sauninga tele lava ia lo saunia e kalesiam fa fenga o e kale CSS uma ia le la mosa fa pe foi le kakoliko ia o le afene o le sempi fa pe foi le as fitu ia o la tole lo saunia le tatu sauninga tele le felo ia mai fene mai malanga male te tala lo ia o le tatu lo isa lo isa selenga le molman ia amai alea le sauninga ia telefone sua ma mole tunu mo le malanga malolo e lo malama lo ta ya o le asunga fua asu fitu le io la stonu la le la fata no e lo le talanga o tato
lua se selenga ia matala i tatou container le mai Samoa ia wa foi pa ia malu le tunu ia o le situlanga e mai a fo fonga ona maliu atu le ona fio atu le atu fo ia atu le fionga pale mia i Samoa au staton o le afatali e nei malanga e fitu aso e fatali e malanga le na la o tsilisi fatu a o lava i Melbourne ile aso tofi la se fulu tu so la stofi fatu a le fiafi fatu a fa mavai e lo ma to malanga ai malanga sa o lo i Melbourne mo le fa mo Melbourne le weekend nga le amata mai le Melbourne le sultas ia le la e se tuaia ia le fainga malanga i le fiafi tau nu loi o amata i lo le aso le weekend ai fene ia le a Melbourne ia pe o se talatu na lau sunga seta e fa feo fa ia malo tato tunu malo fa jai lo fio ka te fono manino yo lo forsanga ia manatu fo ia la fo tu pe i se vai nga fia sau ni so lo komiti tulanga o tatou ticket mai la jo lo fia mo mia lava ia ni lau ma tulanga fo i so tainga wa ia fa mo ia ma tulanga fa pe po i fa so tai ia fa mo mole ia fa tai o te lo ia te mio tu atula lava no mo ia fa nei tatou corporatina but lo materi fo i tatou corporatina la so o lo ia le tatou te tupe na o ia le lo fengai ma le o kenai singa o tatou try booking matulanga uma lava i tatou fa mo ia ai o le talsanga le fia tuat ia o lo ua te tala nei le avano o tau fai me o lau i tu malo ina i fai ngo fia i tu malo manga o la le ku malo e fia puksela ko lau po sela ele ka kaunga o runga try booking because ele fai nga o runga try booking because one check e pukle runga try booking ia so stangata em fai nga entre kongo o lau nga ai mafai on faso ka i mai ka ko ofisa nga muri mo le lau nga mo i ku malo fa fai ngo fia ia mai ka le sia mai nga ai o le la ku pela ngoi le fanga le fionga ya pafuchi ia ole ke oloranga ia mai fo songa finga ngalo ai le o aku ka ko ulu se selenga ya Anastasia malo fa tai ia mana ia le vai nga le lis em fa mani no mai la tu langa le wai e ana inisi na meli mai fo ia ja mai Australia pele ono mawale va no le ni lau fa tu malo no fo i ma tu langa fa pe fa na fa lo tele ia pasta ia siata o me sinta wole titu lo te foi ona mo man via lau tau fai lo stoi fuata wat ja ia le li e fa sa lo fa fe lo ia foi le malo sa mo rompa anga tau sai ia o lo fa fonga mai nei tu la le aso ia le atua ia ole tu langa tato try booking po tato lau wa siata ia o lo ia tato lau o le ia sa nei o lo fa mas o lo alu lava ele fa pe o tau fier fa tau o le lava ia lava tau lau e pe on sila fia Samoa ia o tato link o nga wai lunga o penga te fai langi ese i te alu ia i pukailo ticket po lau lafo i pe ana kutsa lau ia pe on fai lo atu tai mo sola e lua se lau tala o ticket ia e tolu ia o me include lau ticket nga ia o kako kolu 3 course meals o le free beer, free wine, free soft drinks. Au lau ticket po inga fa mon mole ia pe on sila pia o lau ticket nga mafai io na e fale i te tonu. Fa mole amana mi foste soani pe on fai do atu ia lo ava no lava para au mai ale mawa au ia fa se te fono por fai lau tusi. Molo sila fia asiata mar sila fia Samoa. O le aso luas formal fito se tema. Vai aso fo le aso faraile. O le aso le fa ngata ile fata winga o tato lau o tato ticket foi. O lona winga to tasi male afa vai aso le toi ia ona uma le lo fata o tato ticket. Ai fa malulu watu Samoa e le mafai on fata o sa ticket ile fata to pe fa pe te ia so fina ngalo te fio te fata so ticket fata to a fai foi la fata so ticket fata to ai te lu fale la vale lo se la ai fa malulu watu o le ale ai so ta mo tanga ona o le aso lu so mal fitu le se te mo
O le aso muli leo le a ave ai le whai a toa lavo tangata. Ua uma ona whaatalo lato laulau o lako no fuafoi. A wata penanga ale convention center mo le tato whamoemoe. Mantua o le aso lusu malfitu ia o le tato cut off time le whamoe lava. Ia o nā hui wa uma o na whailo atu, Stefeso Soani, wala au mai, e le tu ua lava wala au mai ia pe a whapea na mia Soani. Ai mo i tu maa lo la, o le lisi la nei o tu maa lo wa uma ona ta ofi o lato laulau, wa uma ona tu ina mai tu pe ta ofi o lato laulau. O whale ata Tasi, waisinga no Tasi, a ana tolu, nganga e manga Tasi, pasale le anga lua, ale pata e tu pa ilalo, loto fanga, nganga ifo manga tolu, pasale le anga tolu, a ana Tasi, ma a inga i le tai. Ia ona pauna o i tu maa lo lewa yeyo lato laulau, po no fofo i goma ta au fia lato laulau. Ia morsi la fia fiata. E tolsu lima i tu maa lo le fast. Ai lima su Tasi tu maa lo Samoa. O ke fo pe ale a ko I lima su kasi ku maa lo Samoa ni po. Ia pe yon pauna o se pa popo atu lea I le tato try booking. O ia ia lo wa no le fa mo le asiatala. Mo le tato kopatina ia morsi la fia. O le aso lima o ki sopa pa mo lea I le po o le aso toana ia so lima o ki sopa. O le no foanga e fai ai o Convention Center South Bank I Brisbane. Te tala le tato fai tato ai le lima le afiapi mo le mamalu o Samoa. Ta le ono o tau nuu le afionga I le tamaita I panemia. Afionga I minsta ia mal mamalu o le au malanga. Ia on faʻasolo ai leo o le tato po kalame o le po o lea. O tato MC pe yon silafia ia o le tō whaasiata o le pula o tata iae. Ia ma le afionga ia au pepenga mari o le taita I fono o le Queensland Pass I Brisbane. O I la tō e se vinga tato tamasanga ma le waita o mafa o le awhenga luenga lava a le Convention Center. E se fulua tato security e tōlua tato polikate I le polea a waku I puinga o tato whamomoe. E se fulu fo I teino le anga lulu e le polea. E scan lo tike ia ma a watu sa o lava oi I lau po ulo no foa. Ina ia awa ona iai se whawhita auli le polea. Iai le tato live band. E iai fo le tangata o le awa uma o tu whapito iai e live streaming o le tato o whamoe moi. A wā le mamalu I lato o le ale mawhaina whaatasi mai le po. Tato o te whaatasi ai. Ia e pei ana paui o nai toi o tonga muli asiata o ata tonga le loko tato to e fa interview muli le pe a mo lo fa lo lava ma lo faftai mole mainga lea te lo foi na o manino ia tulanga o le tato por kalame le foi e fai e tu atu dunga ma le flyers in ia o ngatasi foi ma le tulanga o le wa sau no ia ile tato ofisa ia la foto le tato ruai selenga po le ase mana yo tato ro se selenga me tulanga fo yo fa moe o tape nai Anastasia fa mo bole ya talo falava mo le avano talo falava fionga mai Malaysia talo fata mo o mo mai ni fata no taua ia mole songa fua ia e Paula vale mele fama lo sia toia bi taimi nei o le mamalu o le atunu o waleva ona tau mai ala ko stores mo le aso lea. Pe o lea o te mana o a o whaapea o mai moa mai le mamalu o le atunu ua uma on whafto tai mai la ko stores. Ua uma fo iona a batu ia le whaamala malamanga o le mea o e whai e apalai e ala ko stores. O le kau o le stores le sa batu e lua se lau fitus fulima tala. O le food license, sorry. E ke alu e apala ilo food license e lua se lau fitus fulima tala. O lea foi na batu ia
e tau mafai ina ia whaamaoti uma mai tau food license i le vai aso le nei. Ona a whapea e o aku le vai aso lea. Ai ke ua e koe mawhawhau e te alu e whai sau leisenge. Ia ona whamole mole le whamali atu. Instead o le pay o le 275. Ua iai le additional charge ngai la whapopo e se lau iwa kasi kala o le late process. O le melana e leto Tauana watu ai ma toe pafiso tai atu le mamalo le tunu e whamole mole. Ia o atu la so lulu o le vai aso lea ua confirm uma mai ko food license. Because o le tofi o le fuafu o le a whai umai le tatou meeting e kako ke meet umai i Pingli i le paka. E kaunga iai umal au whai stores ma entertainments. We have to go through terms and conditions ai le io le aso o le kako event. A whapela e kia whio ako e leisa food license o na malia leo lauloto e le mawhai o ngā maku sau store nampa i le aso. Le aso leo le amaku e lau nampa o lau stores. Wha lose koe o le iai ngai ia spots mga o mia laval ke leo o ngi afoi stores i le aso a wale malo le tunu. Okay, loa ko ke le aku kai minga inga last time to 022 lenga whai e sa run out me ai man fa alo la. Yo o te loa Paulio se me mal out entertainments ala whai loa atu e whaamali atu, you have to pay your $100 te lau kala o lau spots. Ai le io o le aso lulu o le vai aso o le asau. Ia, o te loa pau lea ai a whape o iai se mea o pau atu whamulmola o whionga te taipono e whamanatu mai. Ia ona toe whaua atu ai lea pe a whai o mau pese a wanoa man whaloa whaftai. Maro whaftai. Ia, au no le tatou taimi le fuato ai lo officially tatou whaatalanoanga. E la foto i lau whionga te teifono i sinisi vaenga e ono salani e le tatou whaatalanoanga ia mawhamai ai le ni vangara whamon mole. Ia, whaftai lava seata i o te tatono ngaua ka okua fwoi e kulanga uma lava le aku pule aso le songa fua le ulai se selenga. Peonga silafia, ia o le aso le ia fwoi komiki e whamomo uma kulanga o kako container. E oke foi le pingo kaku container ka kala lo ia ka ku lo ia selenga ia o ia foi malu le ku lo ia ka ko VIPs e ku se mar se laura foi VIPs o ia foi mo fonga waka ka ma ku le ku ia e se va que la ku ko mafkanga ia ele ia wala ngo kan kongwa pupur ka kai ai mo molia kwat fa kai ke le lava ia ngai va nga ia fi va kwai velo leo fai ma fonga ma ku komiti ma ko lo lau e mo molia kwat fa kai ke le lava ma ka mai lava pa ia fa fe ngai nga ma malu e kale CSS o lo la ko lango inga ma lo si ngai fa mo awa foi la fio maior ka ku palmia man fenga malanga e or kasi va nga e moria prof af kai kele la vale komiki fa foi ele fenga fier ka fenga ngai fa moi e kula ka kupem kula nga umala ia au i o mai ka waku loko mangaku lo ka ku palmia man ka ku fenga malo moria ku fa kai kele la vale fenga fier ka penga ngai fa moi ka fa kai ya kupu moi ole ku i ko kongor ka ku komiki lo fenga man ngai fa moi ia ai mawalunga lava fa kai i medias o a fonga inga ma fa lo aku e fa moi a ko ngai i lau sunga le saka po la kalainga foile vai malai ia morka ko ia fa pe foile sunga le kulisi e fionga ia fimono tuli Samoa ia fa pe foile fionga le malu a fenuti mo le fa IP ia alanga ka foi le o TV Pacifica le fionga ia le otto tau fao ia mau foi mako vongo lungo TV dia ia male malu ni si lo fa lo kamfai e longo puia li ia kun malu le ku i ko Kongo Brisbane ia warka ko fa moi ia fa mole o le aso ko ngai fa fonga le mai pa ia malu o Queensland kupu mai e o le malu makai e usonga ku mo pole o le aso ko ngai le aso ngai o le afa kingo ai le afa ngai le fa kai kai ka ko ava e ka kawanga fa ailo aku o le aso le fa moi e le ko iaisia e le ka kaunga ko nga se
te ia se fa la po se koe fisiringia o nga le ia ka ko pare mia o la sko nga ira le la sa ngai nga o sila fia la vai ngai Woodridge ile a foi ngai le kalesia le St Paul's Church o nga le la fai filo inga al ka ko komiki o la ko wa foi ko fa ka inga ka ko avar filo inga ia asosalo ia ka ko fonkanga le fa mole ka ko komiki ako ka ko fonkanga le ia e ko fa mau ku mai kulang o ka ko fa moe o ngai le ko kasir vai aso ia o nga ka ngure ka fa moe e bala o ko mai fa lolo i ka ko komiki fa pe foi le malu pa ia malu o sa mo pe ang fa ia e malava le fa si e po le sko ngai le ka le la ko celebration o la ko as fangau ai mai ale susasi o ngai daso le ia o le pa ia sa mo a ko ka ko malava sa mo ka ko ke a fio mai makala mai au ka ko ki kali ka dia le fio mai ka ko pa mia ia on Paulo se paenga ai molia ku fa kai kele lava ngai kula ia fa malulu foi pa ia le akungu ia la foi so ko fa fonga e se nganga o papa ia makua ku ngal fa ko kanga le ko fa ku ia manga lo se vai benga ai fa kai kele le ma ko ngoa lo sunga seta ma lo fa jai le fio Asiata. ia sa no mai Asiata fa mole la se min kis kasi. Nga o so songia ku ile ka ko Monday. Fala wi lo aku fa mole available ka ko F-post mo fa win no le tato container. Available F-post ile aso le o mo sania. Molia tu o lo fa nga mo fa mania nga iso tonga ngi aselengi. Malor tau malor final. We'll see you next week. ia Tautai asiata. alo fa tai lo fo ia le na la fu mo e mal tanto o fu le tanto ta por kalame te te ia e te mo tonu ia Anastasia le lunga le tanto wa por kalame ia no fia fai atu pe mo wala sa ua no vo ngale ska mai ning ke nga se I va po la winga Tautai on nenga lo fai lo flo o famal mo le asiat ia sa no mai mau ro no yeah. Wow, ma me alfa le se fa ya ku Tautai ya. Okay, fa mo le mole la so yang fa so ka I mai ke au I mo me ofu. Okay, ma kwa yo fa malia ku lava ya o ko le fa fonga mai. Ele ko ye se me ko se ka ofu se ofu ele spray mengi okay ma pe mengi mo ku asai lo ofu. A makak ngela ko nga ngela fia fi bol ka le lima. Oinga, ole a kipi mo kua ya mele o ka ofio le of, nga le vili mai ya, mai lau pe IT, avakulo la e mafai whango so sangi a kua kiliva kai pe o o kiliva mai o la lafo o loka manga o la loka alofa I le akungu, take alu ai posi o I Victoria ma New South Wales ma o le mana o tangata asiata ai fai aku lau famkalanga le ole ko akelo lau New Zealand ngai message ma ke ngai Brisbane la ko of o asiata o le New Zealand ia man fa alo lava asiata ke lo le makamaka unga mala ko le nga o ka mai ofu le ka ke ia famol mole ole afa ka malava ie o lo mana first campus no more hold Tautai lava malo va ia advertisement ako fa foga ku I fa mai ma ia kenga ele fa mai ma ia kenga sei o sel tau ia ai vai tanto ia New Zealand ia la meri mama o meri mai ante sa alwa tu fa tau sa papa kiu o le fo la o te fifi foi fa ilo atu o le available nei le tatou officer mai le ia o ke topa le matanga o ke topa ale available ai loi nei tatou officer I le Blue TV ia le tatou lava merchandise mo New Zealand lava ia me fai fona so ni atu le tatou officer inisi lava I pitonu ai fa tai le fa manino mai fo ia le tofine Anastasia ia le tatou tonu ale la nga fa o le pule fo le la e tele ai mana o fo se discount e tele ui mai atia o te ui o le ai mo le to le fa malo ma fa tele ia tatou fe lo ai ioe fai sau lau I tu malo fa fonga mai pok sau lau I le taimi nei le dina tatou feiloa ai o tatou mulu au foi pu e makako waka e to titi a uma la uma sina ato o ke topa no foi o I Brisbane
E fai mai fa ma tatou por kala ma tautai ia e oi Brisbane. Ia tatou whailua i ma tatou lulu limai. Ai mo mori atu whaaftai. Ma lo fo ngā lulue. Ia i lau whiunga te whono tatou toi whailua i fo i seisi taimi. Ia ona o lea ua iai tonu la officially se o whaatantanoanga. Ai manu te leina tau rumanga le ne fiafi. Ia, se fua ila. Ya, le na ua mai ale matou se longo fia komiki maupopo. E le moe le lei. E le ma moe le anga upu ya lantunu. Iyo e moe ala. E tau mafai ina ia porkalame ni mea le lei awala tunu. O ifo e tau mai. E le ma ia Brisbane le fai malangantu wala tunu. Ai me se foi ia o le fionga il tamai tai pale mia malana fai ngā malo. Ia ma le fai ngā malo na filifilia e ala i la tautu alalo. Manga kua foi nganga kule fast. Na tu o oe ma ule i fafo. O tātou ia tunu i fafo. Na mafua aina o lau tau vili, o lau tau vala au, o lau au ngani o ainga ka i ai mea ia ma mea nga. O lisi foi la mea te tu alalo atuai. Tātou tutu whaatasi. Se vatua lau tamaitala lea o na tātou lole manolonga whawheloa ia sunga ia sai ale tama pese la wiloa. Ai me se foi ola na pule lungo le tātou wa porkalami. Ole si vaenga tate mai taulia. Se ole mea lea ole te iaua va ia tua tau whelau toa ima tau tūlanga whapea. Ia te au. Iyo e aua nei a whaia wa iloa fo oe ia wa umalo wa o ngama umalo taimi. O lau tala le whailau tele. A iloa he tangata ia wa uma fo ila na ia parts a place mea. Wa move on. Ia. A ilonga ile le koe whai kala i lesi. You know, avele avanoa isi tangata lau tutu mai e whai matai. Avele avanoa, o lau lea tu alalo e vatu within all the supporters. Leanga ele o kako umangi a ngelu, ele o kako uma fo i ngi whai apa aunga pa umai le langi. A le ale winga o lau tala, e maua le tutu whaatasi, e maua le mausali, pe atou loto ngatasi. Ia ai aua ne toi mai tau mai tangata matulanga whaapea ia ai ua ma tātou loto ngatasi matulanga se e ke sila fia e oele mea la ifo ai whaafui ngiu le la palapalo wafu malo wha maoni o le atua foi e tau ia tangata wha maoni tasi a leo si aso whanau pa umai i le tātou aso whanau tātou le marolonga foi mai loa whawheloa ia le tātou tama pese au le lei ia me se fo ola na CEO e lunga de tātou programe a toanga o le suvaru tau sanga le tātou as whanau lea ia mafa Bartolomeo whaamoruyanga o le a toanga o suvaru tau sanga o le tamaitai ia matha Bartolomeo whaafetai i le pele sili waulia mai oe lo suvaru tau sanga i le so aso lua tasio setema ia ele dei foi tau sanga ia teide le lei mausta i o madua e mawai mea le lei mamanuia lo wolanga ia tau bwhai wha uma usuenga o le HSC e le o toe mamao wha manuia tele le dua i lo wolanga mafua ini si tau sanga stele i lo wolanga alo whaanga mai o ainga o siblings e mai se o madua o Lilian ma i la lio Bartolomeo i Sydney au se talia. Ia, isole. O kore koe ka mo mai sia so fa ngau ia li o umar ka ko por kala meri. Ia o lista to so fa na o le ato ngole lusu mar tasi tau sanga. O ia fasi si la. Ai. Ia, si Amerika fasi silanga. O fasi silanga. O le tama matene tuai o le kolisi o le fifi. Okay. Tu singa ingoa. O le awhaia ale lau mua o le kolisi o le fifi. E sili lavare manuia o le fua ina ilo le natalia. O lau maa o le atongi i le aso. Tu lou le ngangana. O le awhai ma maa ola a wā le malu wa tā pena e o whanga ia ialo ma whanau. Aso rusu maritasi o se te, maritusi ngai ngoa lea. Ia ale kolisi o tasi le nei kolisi ao ina savavani mai i Samoa e matua le toiloni ma o le awara tele tu mo le kolisi le nei. Ia le kolisi o le fifi. Ia e loa li sala e lo moni e tito e tilo ia le fifi. Ua ilonga le tautua mo oe wa e mau manuia ma e mau malo wai. Tautuana le tatou tusi ngā ingoa le asolusu matase tema. Tatou malolonga, foi mai, wha whelo ai. The one and only, Saia.
Frank Sola ia masiana pule I lungo le tatou proklame ale tautai ia. At SMI Roofing expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our Colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why Colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Talofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South Auckland. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātou whapitoa nao le 5 tape ae whaungaina le PacificEzy mobile app. Olo avano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātou account, ma whaatino lafo ino tupe whapaponi lungo le telefoni, ai ngā whapitoa. Ioe, whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini, PacificEzy app, po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo io tātou ofisa io tara o tāhu huma mangele, o tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopoli ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala aule o Barcelau o Tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha PacificEzy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Jaibole wachile ua joe se furu minuti ona afale o le itu la lima ile tautua wha wala Blue TV ma le prokalame o le tautai ai. Ina ua mawaile ma vanoa ma le sunga ile li pese e la wiloa o le nei vai tau o le telu fo. Ea e fai foi o le tino le lei au le lei. A o le lei foi o la na mio. Na o mea le lei ya mea fai le lei ano le atinu. E sa no kan. Sunga ya sai a Frank Sola. E ia ile pese o le ua fato a auti le pese. Ai o momoli mai ai se le sona da ua o le toe whamanatu o le toe whawhang. Se te mila maho o iei. O te whiwhiri e whatalo whatu. Welcome back again. I lungo le prokalame le tautai ai. Ia ele re whiwanga le whiwhi. Whatalo whatu asiata. Taina nele sila mai mua se tātou atunu. Tō mai e tai lingo ili. Prokalame le tautai ai le whiwhi. One of the top broadcast. Here in Auckland. How are you? Wa mai ri ilo so. We are tai. Le mawal man we are. O le tu langa fakirisiano le o e lotu o le tu wai se foi le lotu o faini to finga. Se wai ele le ale lo mele tu no pe fakirisiano ina le onanga tampes. O de e fala tarata ile tu. Te vi wala bomo. Mal foi lotu. Yeah. Ya ilang ko finga ngi temi ke ngo pe ko ikiki pe ya power ko finga re yo fa nga ka lingi mo le tautua ino ai nga male tu la tu langa le ngali o ke di to lua me fa nau le me uma fataro fatu se to lua ma se fa na wo mata ngi temi ya la ye pe vai to wala nga o ke le is fa karnga me lo ho fe ma pe ai le ya le ta amata le me tu tunu o a me na yo tua lo man wi ala vai se uta mama se tina te lo fo yo le mai mo mai le nei temi ma lo fa tai o tele mana o e alu solo le tatai mi au nau o le a fanga loa le malama mavili le fia maina e tu sa yo le
O le pese lea ua e kusia. Se teimia, no tangola i e wha e moa dulunga. Ai le lei wha e moaku. Wo dosi le fia. Lea fuanga. Mana tuai le fau ia sai ai lunga le tatu po kalai me le tautu iai. So sa madala noa lai la naolanga tupu e mana na pese matulanga wha pena. Ai ole asu i tonu le mantole niu. Ai se awa e toe fatua ai le tuai ngā pese lea e le ngalo le mativa. E toe wha matala ai le a matanga pumo mo ma le a matanga whatau wa o le o langa. E mai se a o le story lea, is this your story? Po le story o le ki whamkala mo se stangata. Ia o lea lava siata, o le nei pese na mātou whatasia ina ma seu tamaa, ma mātou sia ma seu tua a. I la so lusu ma limo i ulai le tausanga loa fe lusu ma tolu, tausanga leo ma vai atu nei. Ia o le pese nei, o lo whamatala i lia ia lo o langa tupua e tonu se mātou a inga. Ia, o te whaamu ia la ui, ia te oe ia le te wharangolongo mai fwoi mai moa mai. Pea whaina e soi fua mai ola i fwoi se tonu se a inga e mawani mea. Ia, toi te leala ngā tupe so soane e a inga. But, o lo a inga. E whaiswhingta te lea si ata o mea naui mai ere o langa. Ia, e o lo whamatala tala tu la vai le pisi. Ia, te ilo fui e le se whatau sea e o lo ola mai te minei tono Samu. Mai lunga tu fo i o le generation e lunga to. E whaina whawhitoa i alo whatau sea si ata. O te savali tono se matofi anga whale ula le fo e moni mau ia. So se whale ula le mai mo mai neite. Ne malama i lau ta lamtali tono pese leo. Le otu ina tu i runga na autana le lai tai au. So le pese lava ia. E peisi ia te uma maro ua langa na utuputupu e tono se matou a inga. O le tusi e ina le pese, tusi ina le pese. E general. O te le i manao e ta ulo ungoa pe na o au. Ai te manao fo ina le a wha pe o le au ngara o pese i te au mala unga le pese i te o te tali tonu. O le a tau nuu fo ia ai o fina ngalo i lantou e whanongolongo ma mai moa. E iei fo ile sika ngaka lai simila le story le wa whamkala fo i pese le. Ia, le ara. O la ofisili le, te tasi la ofisili maa o le pese, o na toe whaiele o na inisi ofisili. O le si ofisili. O le kere o kākou e kau musu e kau le hampo pikini. E tau musu e whamatala na whaatau vaisalo. Nga whaakau sea. Wai peini tala peini me sua ia ile atu nuu matulanga whapena. Me au whaakau sea, whaakau ula, whaakau lopa. Ai o lea ua toe o mai le nei vai tau whamanianga le tu e lu soifua. E ila isi a o i me whapenga, e ka ngofi ka whila lor ka peka le reality o leolanga. Ai sui le story. Ke ale wa sui le story fa mai. Ai, ia langa ngo ke ka vale mai ya o ua. O la se mafu anga dua e no foa le ila ka usa o le story ai. E o nga moisi. E o te rangona ia uia malo utangata ma la utama itampesi. O la ua ia ma. Utele mai le mativa. Pe ona whailo atu i upol pesi. Pe sa mativa lava i le tino i lava i tau. Ia e na mau oa lava ia ke riso. Ia na ola sa o loto fo i tono le whaleo. Pe na whaleo a sa matou whiola i fwai ma so ai. Na yo uso mana yo tō whawhini. Ai sa matou tele i fia ai pe fia feinu na vai taimi na maua le ola sa o loto. Ia ma le ola fia. Ono nganuenga na yo mātua sa fia ngai marau. La tatou o pese. Toi whaua ele le ialo whaafonga le mai. O le whatunga le whatua autana le lai tae. Tu sia e sai amasiona tua alen ko whaafonga mai ai. Ia ele tausanga le tēnei. A o le whatua auti le tausanga lo nuinga. Ele ongi meang ko pelau. O se mai lo whaafonga. Ki ngā mokang. Ki ngā lo walea malo umakiva. Ai le fia ai e mori mau a ko maa kua. Alua, o te whaalonga tunga, o le tele o le musika, e pe o le pa o kingi apai le ingi mei kokongu, le ini winga le anoa le isi. Ai au vai nei le fotua i mai o au musika mau whatunga.
o le te leo le sona ma o o le tonu le aunga o e tau la ia ile fainga o fatunga ma le lumana i o lo musika. Ia o ia la o ia tonu ngai. Ia e moni e upu vile na masani ia ulanga toi ina i laso ese fale a onga tatou a onga ai. Ia o tena ngona a whapea fuile le mafua mai tonu le ainga ma na e o laifo mai tupua e o le Leil Foundation o le ainga na e o laifo. Ia o tena ngona e ofo i mafaufaunga mai ele atua ia oi. Ia pat o le sa o tali tonunga. A whaia ngai wha ngau wha e netolo le lauta leni na mai ele atua. E mangui a mea umai whai. Ia a whapea rai ke o laifo ke fia wana pi. Always a clash. E kere ngā asu ma kere ngā pāra le tūlanga ma lo whaptai ia ele wha umanga le tūlanga misal taimi ona I foisi au whatalanoanga tele taualunga I le porokalame. I've heard you've got a good manager ia matūlanga o le management walanga o kasi foi le vaenga e whaale tonu wai tau mawhainga oi ua maua le leo le lei ma faufaunga ma ia alanga mo mi foi tu inga vaenga e manage le leila can you talk about that? E mule to ala fafta I tele la vo ia o le fionga ia tapsoa whaaum aka DJ Twitch o le foundanga o le security crew ia o la uleipopo o la manager nga ia o le uso foi le ia Twitch ia le make usuina le nei pesi I le pesi me le fai pulona lua. Yeah, ole lona lua la whaftai. Just want to thanks to our CEO, Bev. Thank you so much for your time and thank you for pushing me hard to keep on writing good songs and stuff like that. So, yeah, ole wharetua ia Bev. Ia lenga kule ia mai interview, waka fiu e interview la angafi. Ia le wo mai ngeire o mo nei avanoa whaftai lava I lau fionga siata ia mo le nei avanoa wha auro. Ia whaftai whai la tau umalawa lo langolango ina u e ala ia musika. You know, it's auspicing isi fo ia. E ala risk. Ia whapea ngā whai la pis. Ia ala kou fia I au whako. Ia fhoi la kou. Ia e leira sa u problem na ngā mea. Yeah, that's their problem. Yeah, that's their problem. Ia mato te whafkaidea kua. O ngor kāling. A wongi ngalung whafkaidea kua wa mga whingalo lea kua e se kāling. Ia ngā kawhiwara ia o ngo se ikulouro. Le upo e koe ke au. Yeah, well, yeah, yes, me mafai. Yeah, but so good to see my brother Jake as well. Malo whapitai. Okay, last do we have a concert? Do we have what's coming up next or launching officially or le tatou pese matulang whapena? Any plans in the near future? Yeah, mo le time nei. Yeah, le whatoa mo le matou mawhatanga ma le whatoa ia Bev. Le ala e fuafua kau plan sa kuia kau plan ngai fuafua ngai ia e depends ia la ua ia whafkai vai dea kua waka o mai le level voided ngal pauara ka me fai ora kusi mapis ia e se fai au marketing ia ma by the way ole sunga ia ole tamaita ia Bev, we've got Bev in the office even though she's a bit shy to come on camera lango ngana but probably next time I sa utala noa o le tonu I le tina wa ilonga sa ia fa vai mai Stan Walker ia maleano no I were hosting a fo ile to tele tama matini pese mai America ia ale lai to tono tato ala la faina le nei taimi ia mo seisi taimi la anto sila la ia but five tai ia e ale lei fo ile pulenga lau team ia e alu le ia fo ile tulanga o le fa moe. Now how can you make money il pese le on YouTube? We need to tell ka ise vaenga na I tatou fans e fai so ani for you. Do they need to subscribe or whamunumunu? Ai paula vanga o lau so ani ia e ana fo I tatou whatunga le wa autaku ia. Nga o lau subscribe pa I runga o ka YouTube channel Saya Frank Sola. Ia o lau saonga. So o lau subscribe nga ia o lau full sene na re mo mai atu. Just 10 cents, that's it. But thank you so much for your support, Samoa. Kamanu tele le tu ne fiafi. Yeah, Lena, don't forget subscribe, please. Saya Frank Sola, ilungo le lana YouTube channel. Yeah, you know we've got how many viewers after every program? We have about 100,000 plus watching. Imagine if everyone get to subscribe.
Yeah. You will come back and thank me. Yes. For mori whamaro le tua. E lau tautua ave ia i pea. Tūlanga o whātunga lelei, whātunga ano. Mai se foi, o le whālau te leina o le taleni, man musika whamanuia le tua. Ia, toi Moses ta whaasoi sisi, vaenga o le... Ia, mori lau whamaro lunga o le ta whātou whālea. Ia, whaftai atu i... Whaftai tele atu lava Samoa i lau lango ia, ma le whaftai fo i fans. Lava le Tautai iae, best program man. Ia, fia aila sau steak ne, fia nai soto le o te ulmele o te live. Oh, yes, oats. Ia, la whafia le tu fine a bile ia o anko ta whafunai. Ia maro nei tangata whatau waa. Te alofa tele mo tau whaftai lava. Yeah, Lena, if you want to see him tonight, see where Oats, Otau Rugby Club, Kaku Kama o Ayoluputea, John Roach, Balato Vanga Fifiana, to forward Pokalami, my fast along for business. Leon Vaen, or Tasi Fituiva Tasi do. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātou whapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. Olo abano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātou account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātou PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo abano fo i o tātou ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele o tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopoli ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala aule o Barcelau o Tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha PacificEzy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. The Color Shop in Moatoga brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com.
Jebelo watile ua joe se furu bale 5 minuto de jan leo le itulau ono ele tautua wau. Ya alau Blue TV mat por club le tautua ya le vanga la fiafi. Yoe like and subscribe ele YouTube channel ya ale sunga ya sai Frank Sola. E ve so ni ai foi. Ele tau mafai nga foi le alo le antuno. Ya na fatunga mana musika. Pe ya foi nga like ma subscribe. Il tatou general le Blue TV o ele sika ngakari vai le tu muna o tatou au viewers ilungo le tatou YouTube channel they are live right now. Ese mai tangata e lata le tonu wafi. Ya awo fune ngalo subscribe le tatou YouTube channel na o live na ye tatou YouTube channel. Ya o se fuil na ma tongi mo tongi na wa ya maritato o whainga luenga antoa le Blue TV. Ya mawai fo inai se leni a wale whaua wino tatou porkalame. E peo na uwhai atu. O le atoa the last hour o tatou porkalame le tutoi. O le a whea ina inisi o tamali I ma whale tua foi. O le tatou watunu. O loo e papa a au I Amerika. Now, ai se I whaamanino tu lava le tūlanga lea. Ia ona tatou atu lea wau te lo le ua mafuta mai se tasi o tatou sui. E to alua ai e tatou sui. E faʻasoa mai ona o tūlanga o lo ta oto mai e le whainga palo ta ale malo te leo Amerika. Ai tatou te le I ola e whaafelo aina i tatou sui. Ia po o e ua whai masui o le mamalu lau te lo le dru. Ia mai tau mai fo ilan tatou. O le whaapitoa lava I ele nei a fiafi. E whai lava ale Tautai iae. E faʻasoa ai ai manatu ma fina ngalo. Ia o nai nisi nei o tamali o lo o whai masui o vaenga whaupu whai mo supporters. E tali tonunga lava ia wha supporters. E pei afu o tātou. A waifuane I whaua ele tā se fina ngalo sesi. E le whapea fo I a mea o wale whaalewa mai ai lo fina ngalo o e lesi lea e tele o ilunga o prokalame lea. O le tūlanga ina ia ta oto manino lava. Ia se I matou tau fisirisili atu matou ia I atunu ui fafo. Ia te otou ia I Amerika le malo tele ma Hawaii. Ia po o ani vaenga e ono tau ai. Ona tatau ona matou ona palota atu ia tangata lava e kakaunga paloka. I le whainga palota walanga o November. Lea e iai le tau whainga palota tele. O November, as far as I'm concerned, ia te loito e whaamanatu mai e tatou sui pe to ai tau nuulunga le prokalame. La lea no umafau fauai. So utango au atu. E tau sa ili mai na inisi. Ia ua pisi ari si ko akele ia manatua foi. E ia le au supporters e fia e na ona as a backstage foi lele. E foi la tangata e mafai ona o mai lunga le tatou prokalame. Ia e whaasoa mai na inisi o vaenga anoa. O vaenga I te tau ai, ona tātou pāloka ia pai, ia ai kakau ai fo, ionga awange I kū mai la fai, ia pe kau fo inga kū la fai, ai awange I kū mai pai. Ele o se tātou debate la, o te le o mana o e fai fua se debate, I lunga o le porkalame. Ai na o se whaasoa ina o manatu, mani whaasoa ina o langona. O le fiafile nei, o tātou to o filifilia. Wa umanatu wa talia mai fo ile faatala ulatu e yai nisi sa o tau mafai ai ia ai mo molia la ufa aftai mala ufa malo ona o nai tamali I foi o se tamali I wailonga lana tautua I tūlanga foi o me tau faasalalonga ia o le longolongo puiali I o le paia ma le mamalu lau tele o le atunu ia I mea o tutupu foi le malo tele a wale lau si la fia mai e tatou I fafo mai o Amerika. O le si la tātou to o mua le nā le ua maualo nā wanoa mo le ulu ai taimi lunga o le prokalame le Tautai iai. O le whionga le lau na fausia suli lava foi ma whioi. Ia po wasi la fia le suafa o do ina o ken ai ono. Ia wasi la fia ai le do dele. Ia ilana foi tautua masi ana prokalame mai foi e tauala mai o tonga le Radio Samoa me se foi ana prokalame masani. Au te fia lai whailo atu o le si tātou to o mua lea. Ole tamā matua ia ken ai ono po ai ono I lungo le tatou prokalame o ia la ole a representing a mai ngā le view a le vaenga whaupu whai a le Democrat
ia o te lona si le fia fo ia le totele o le Democrat ia po le Democratic ia o le tūlea lea e tūla i le whainga malo le taimi le nei ia mai a Biden le ua wha au mai lava e lana sui Brestine le tamaitai ia Kamala Harris o le vaenga la le nā le represent e le sunga ia ken ai ono. O te whawhitai fo i leanga na tau mawhaia tu lava i se i le o sa ofiso tai mua i lava. Ia i le tu fo e le Republican. Ia ai ona ua tele a ina le whetau i mafufuanga o le aso for Riley. O le aso tofi le nei fufuanga o lo whaia. Ia au te whawhitai ia i le tu fine po le tina. Le whale tua ia la nuola. Ioe. Le ua te lopo ua join mai ia le tua fine ia lan wola. Nga o kango introduce tua ia lan wola masia Samoa. Ia o le tua fine lea na dalia le tau mawhai atu. Ina ua tau sa ili atu nisi. Ia e mawhai foi o na so mai lunga. E whai se tātou faʻasoa. So a whape foi lau te leo iloa po o wa maua le tātou link o le sa mawhiso tai nei lava. Ia se I whaatalitari atu ai le join mai a le tofine I ala nuola masia Samoa. Ai o le alea whaina lea. O le a whawheloa I pea le tātou malo mua o le wailunga o le tātou porukalame e le nei vaenga o le aviafi. Ia a matai se tātou talitala noanga. Ia a join mai lava le tofine I ala nuola. O la nuola la, o lo o ia representinga le view a le Republican. Ia e le toi nama le laina o si le fia uma. Ia le tamaloa bilionea. O le sa avea ma Brestine o lo to tau ma fai foi ina ia to foi to tonu o le ofisa I ta ia le mano delo America Donald Trump ia ile de vanga o le fiafi ia o le atalia le pea o le time ia join mai ia le to fine ala nuola ia o le welcome mai foi o ia tonu le tatu buklame but without further ado o te fia e fa ta lofa ma fa fe loi ia so mai mtela mai aulo sunga ai ono ia po ken ai ono I lunga o le porokalame le Tautai e mo leulo ai taimi e le reivanga o le fiafi malo le soi fofolau. Malo whaftai lava mo le apa noa wa tuina mai whaftai lava siata I le whanonga fo po o le tomi tau fo o tātou fiafi. Ia o fo e lau o kalame le kio fo o le whai nei, e whai nā nei, pe fo na e si le fia sa tala noa atoi fo. Ia e toi titi la a mata, ia e o le wafa abanoa le taimil nei, o le pe o se walau mai fo ia lau a fionga I lo nei tangata ina ia mawasina whang tornoa ngai nei matau. Ia o le memonia ia, o fo io pe e lua vaenga o la tala noa o uia e sai ese vaenga o langa fa journalists va tu stala mai o le fatu manga o tu stala po le journalists o le taulea o no to mai tu e lua ai tu umba pe lua pe to ai foi taimi o le te tau atu nga me tau ethnic media le tu nei le taimi tau foi o no tatu sosani yo tatu tangata wa fo me tatu tangata le tau immigrants pe foi New Zealand pe foi Australia yo tatu no foi sina le ia pe o le sina banga le ona fai ba matu tapatu le situ sosani ye fo mai pa mama lama I le tūlanga po whele tu fia mai sapsapaya tatu o tatu tangata. Ia ai mo le nea fia taila fo mo le balaulia ia po le fingal mai fo lau fionga ta I le tatu pokalam o le pokalam. Ia o le fo le o mo savano awa Sasa mata mo whangarongo I le tio sa mo mai nipsila. Pero tipi ono le ia fo se tai. Ai nā no whangarongo al Tautai whaftai o le ua mito I longa na mata atu ma baba ia tu I lau whionga siata. Pa maro lava le whenga po kalame pa maro fo ia ngā luenga I le sa ngā luenga whengu fie. Malo whaftai ia io o le fianga le naho le loto. Wa mo foi le hava noa malau fionga.
Ia, wa, wilonga foi le tūlanga wha le tūsitala o tō mai foi maanga wha. Ia, ai whaaftai tele wa mawale nei lau. A tonu atu o seanga, ia, langa whato a wha marulu atu i foi langa e ielita si ta maasa atu ue whai e saulunga peo no ufiso tai atu. Ia, ona o tūlanga le fitau i o lo o travel, le taimile nei ele o te loe pe toi titi to ai tau nuu le siste tele nae malanga iai. Ia, ona le fitau ia lea ma le tūlanga o le taimi ma vanga whapena. Au le ala lea na lai ona toi maua se fiso ta inga ma le to fine ia lanuola. Le ala tau talia le join mai. Ia, lua ai le tatu. Faso ai o le ala whaina. Whaftai telo si whamaruianga i dunga proklame. O le ata o loa. O te mana o ta te whaatala noa. Au ta ria ai fo i le ia le ta to fine po le wharitua lanuola. Lau sunga ken. E le toi nama le laina, o le o i le taimi o le tau whainga palo ta tele. Ua tele upu matala ma se taimi foi o watu e lunga kalafi ia tūlanga o tau pollings ma tūlanga i le mai tau whaatata o ro ta oto mai ai lava le tau whetūlinga o lo iai ia Kamala ia whapia le sunga ia Donald Trump. O lau whesiri tū sao. O a mafua anga i te si le fia la vai oe e te tau wai o na tūlai ia le whainga malolo iai. I sau whina ngalo. O a mafua anga i te tau wai pea o na wha wau le tūlai mai o le whainga malo le Democrat o lo iai a mai se la ia le tamaita ia Harris. Why shall I vote for her? O la sau whina ngalo. O nana fa menino to al taimi tau no mai nei i le United States of America sa po fitu o usa ave ma o fia i le Republican te fia i o latu teltununga i le vai taimi na sa waiale ya Reagan so mai le ya Bush ai wa o le mea tupu fo i le wa ese le Republican le waiai nei e pe la fo i le pe lupu fo i le tūlanga fo i na ia Reagan o te li al wese mal party wa al wese party ma o le ai o au la ia fo i le la taita na mata mai au no ngalua i te tō no TV ma le tio i le vanua val tōnu wal wha na mata leo la video ma TV le va bono so I have been in this business for a long time my tau ma leo nga so longa o me o va I mai tu e lua le me leo na le le o te le vai po le po la pa le me po a me o tu ia ono vai tu le po kalam policies yo po policies la e man to fo e telefo imbele le tu Republican o te tie o le mele o tu po le Republican o le tai pe o se Republican ya soia o le mele o ye nele le fo le party le Republican o le Trump party o le party a Trump ai e ala no o telefo pe tu fo ya mela pa lo tase si a Harris Kamala Harris le o lo manatu tau na wal tanga ta Samoa i fensu suel ai na on o to mata upu e au nga i ono le tele yo me o le ta mafai le Democrat e tau fi mafa ala tele mafa le ya ti e a fia yo tatu tanga ta Samoa o le tele yo me ono le te o te na fo ile a mo le taimi o te na fo te tu atu serve noa ma fa tali fo ile tina e po sungo fo ala noa ma sia somo sa no e mta upu ma le tele yo mta upu e benefit ai tanga Samoa o le ta ma fai e Republican etik so o ulaio e le ya o langa le te o lai America o ai la vai president ele ya o langa o le te o la ile o langa eta o America o le o mea ia na tamiti mai ia te te sa usamo aya no folo mo ba ai tatu tangata matutu matangata fa le lava la tu tama ai o inala
a matailo ona ufua le mea tau ona o ia so sani mo tatanga a siata ini te o misa o talanga alo o ia te lo watu ila o fionga ine si ya malo faftai ya mkin ole at fa wawal ta faʻasoa se join mai loa ia la nuola ona ta kolosila ia le te lolo tau fai mai langa sa tau fai mai ja ut fa fenga langa na sum o le sa ta u nei mana ia la ta amata mai lai vai nga ia wa sa no ia o vai nga e ono benefiti ai le Pacifica wa te lo vai nga ingalisi nga ka faʻasoa o ha vai nga e ingalisi o ye sorry e benefiti ai Samoa ma le Pacifica Pela lena itaua. I tele vai ngo le tau TPS Trump. Now, can you name some? E mafaiona e faʻasoa mai. O ani vai nga la walunga lava e kakaua ngo pengifiki ai ka ko ma Pacifica ai atula i mai la Donald Trump ua avesea pe taufia. O nei vai nga e pengo fia wa le o soifua to te Samoa i nei le United States pa pena ma Samoa. Le mele ta o le Medicare. Ma le meta o le Medicaid. O le Medicare ma le Medicaid, il mamalo le atunu e le o i te tonu o le United States of America. Tu so le insurance le, e fai le malo, e fai ona e ali tonu le fale mai, ma pai le fo mai, a le e sau insure. O no winga e te baliwa e ali fale, o le atunu le nei tongi umame o le fale mai. O le mela le, o le tau mafai e le Republican, e tipi me nei, le soifua to te lo Samoa, Medicare, Medicaid, Social Security. O lai, te le popole au ai le o mea i o te o lai. Ai o leo te vai o tatu tangata. Ia o le sibanga e le o maua te le tangata. E te le Samoa no mai nei, manatu whanau last food tonto sanga and under. I tau sanga o te 1980s, 1990s. Lela el po kalame le na fai e Obama e ta o le DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals. Tamiti uma na tau no uma inei ia tangata Samoa po tangata Pacifica Tonga ia po tangata ulifo. El ima fo ye ai last food tonu pe la titil ila na fan il tau sanga il vitamina. O tangata la yo leila lo le mela le ta o le Dream Act. Le DACA e mawhaiona o le tau mawhai a paere le tau pio tatu tamiki nei o manatua a whai na sawa sfutolo to sanga il tasiva wal fitu po le wadwad o e matua le taimino ia o le si mea le whaingofia o le NATO North Atlantic Treaty Organization tūlai mai loa ia President Trump il taimile na tene tam failo to so mai fa fo America United States of America me NATO ya o tele o ye po mama lama to tele Samoa no for United States of America o le NATO you see le ba alliance ta o United States le fa tu pe United States e pui ai to tele o lo Samoa ya Australia ma Pacifica ma isia tu no o le o so fu ai o Europa e alo le aso ato fam talaina le tau le North Atlantic Treaty Organization le for lo ye le membership a New Zealand Australia ya o paanga na fo ile o te amata be atu pe o ile fo ile ono le o fa te le China ya mai si mata o se yo tu ye te o mbate le tu la tando asia le faina fa jaya ke na yo no lo no winga ele join mai lava ia le te faltua ia la nuola le fu la usin mai lo to message tu fa mole join mai lo lo no winga la fa mani no ingon vanga le so noi e afia la lo no nga tu la mai Donald Trump o fa le tonu la nisio tanto ia i le Pacifica i le tulanga o le Medicare le te sau no ina sa o le ya o tangata e tonu America Samoa we ba super sena nga ilunga li pa super sena tangata so i fu le in mele I may say for Social Security o Trump ia mai Republican they are on records e tipi ia po kalambe ni ya mana tuala ta tangata ilin tangata ba o mea ta tangata langa ole e mai ma le goal ale Republican mo tangata ba o mea ni ole tam mafai
ia tipi tax. Tipi lalo ia tax sa tangata pilionea. Tau fia la tau te lo tupe. Ona tau le ai lo ni po kalame alu social services. No tala no tan wai nei ile supervisor o social services I Hawaii ile mea leo lo tupu I foi I tatu tanga. Pai mai e o foi por la mele ona o tanga te Samoa. E sapaya ia le Republican. A o la to le tama foi tipi po kalame e o lai la to. I mean, it's a real funny thing, you know. Te leo ia po le level of education po le level malamba. I me tu po le tunu ne. So te musu po QCC I te vofa pe o sona fa tu fam talanga ai pe ngofia na fikir tangata apa pe o le sa tangata tipi me le te ola apa pe o le te si te ola il selata na ya so ai sa tangata le fa mai le la tipi se le sfruttala ai ola ya o sfruttala. I don't know who's gonna support that person. You know, I mean, it's a very simple. It's not rocket science. Logic. Pengofia o metau ona. Ola yo. O tele ola meia. Ayala no sapsapaya. Ono tatou takata. So ele bandeia le taimi tu sapo limba ta sanga talwa. Ele ainga lo tala no atu yai. Te uma le metal ACA. O le metal ACA nei. O le Affordable Care Act. O le masani na tawa tangata Obamacare. Na maila I o le latu tina. O mana o mia se surgery. Se fale mai ma se fo mai te oto. Sau le pili e lima se fulu I le fitu sulu lima fetala. E lua me mafai na fai. Ale tonia ale ele kongia ACA e te tongia ai ele se tupel ai ngana ye o tangata yo la banga la tida o le o sapsapia ele party o le tama foi tipi ele ACA no fatu le ye. How can you be so stupid? Ele fa pe o fa yo tungi mo le te o le te fa ya tu email le ta tangata. It's very simple. Ele se me foi le tau fa matala I tangata linia o so tangata o le masenga tolu o tangna mamala me ia. Te soani tangata o mai soani ya oi. You support the party that helps your people. That's it. Malo faftai ai ono. Lewa e tala no mai nei nisi o vaenga whaaloto I fale e benefiti ai la tangata lau tele mo o tau lavai Amerika pe a whape whaawau pea le pale mai o le whainga malolo tūlai mai le teimire nei I lisi whainga whiwhiringa. O te whia whisilia tu. O lea se tūlai Kamala masanga fuafuanga in terms of border securities. Matulanga o le saunga le mu o le malo Amerika mai I atunu ui tuantu ai mai se foi o le asa oi mai tau I le pe a filifilia Kamala I le whainga palo te tele. Is she really a leader to counter e yaiso na malo si anga whaale tai e na te counter I nai the likes of na wesi la fia a lausunga ken North Korea China or Russia le au superpower foi in terms of the taita inga ma le leadership tonu lavo America en faina fa so vanga le sala o sina mata o pito sili on le mamala mai tangata it borns out of it borns out of ignorance. Ele manatu fo ele tangata it's really misogynistic. Ele manatu fo tangata na tamaloloa e toa. Pai tatu tupu anga mas tala pasol pito samo. Oi tangata toa pito toa samo. Oi fo iu dua tupu samo. O mea ne mo ai kiangi, o ai kia fo ne palangi o mai indoctrinate tatu tangata na fasa sei na toi umale. Oilo. By Utangatane, the Lafa Matala or Trump, he is a con man.
wa tele le mau pisinisi bankrupt Trump. Se tangata le rotu after roi maltus pai. O hami o tangata le mali le tonu fo ile tu ele se lo. Ya o le si foi me mali fo le mele tupu. Manatual immigration le si le issue mana ia tele o FC mai. Well immigration ngalo tangata. O tangata umai tai people mele tupu nei fo Springfield. O tangata ui mai le poda le o fale tu na presidente fo ia Trump ele mafai ana tau fi tangata na mai i le southern border na o mai a tangata because langa ele tu la fono le tu nei a fo pui ai a tau asylum seekers o ala meta asylum seekers o tangata i o le o so la mai tu i pangatia e o mai nei to telo la to o tamati o te neti mafafine o le tulafono la it's a Geneva o tulafono nei a fia United Nation ma Geneva agreement a tunu telo la lang e tau ona la tu talia tangata nei e fo tulafono mene ona fa tali le ia fai pe mafai ona talia sa silent pe to fa fo yo la to tunu o le mela na o le tupu nei o le mela na tupu nei fo i about 2 months ago na ia le tulafono le pili na fai te tono o le Senate na fai le Republican it's a bipartisan Republican and Democrats na fai la i o pokalame o le pili o le tulafono e fo ia le mta upule le southern border fai pe o le apasia ai telefonia tu ia ilo ma fai tu ia Trump ila na vanga Republican aua ne ipasia tulafono he's going to use it as a political weapon in the election. That's what's happening right now. Is that sorry, I don't know. Is that a fact? Is that a fact? That's a fact. Ako yan na tala no. Jopet na paponga ma il tanong nga na fai ni for debate. Il debate. Yeah. That's a fact. Yes. O le mele tala no tu ye. O me mafayo na tango Google ma fai tawai. In fact, it's a bipartisan mafai Congress Senate. For a Republican, male Democrats, they were about to pass the law. Or le billion found. Popoy le $4 million tala. Ave is a problem there. Male fia afe of fita ma securities. O ba ai ya le border le. Ai wo fa umatia ta upule. Ina ia fa ngai Trump. Ile election le fa ne. Ya mana to fo ila. O le fasili fo o la le na ye fo ye tono le tono le presidente tono le o le taimira le fata sang asiata ele a fo semena sui na alo ya fo fa because lang o America it has a dysfunctional ele le fa ngola la tulafono on a tele na misal Democrat ma Republican ile meta una fai so o linga la tal ele ato to fo le Democratia yana mia e fai ele ato to fo le Republican they both share the blame o te va per te le anga le Republican ai sa ato to le Democrat e o linga na la fam tala il mata pule tu pune malo fa tele la ole wa tasi le vai nga no fai tau lava pe mo o muli tai o mana tu no tele no pe yese fa le tonu wa tuaina join mai le fa tu Alan Wala fa pe fo le fa mai Alan Wala masia somua ya le wa de tala tu lava le tatou wa por calamete join mai fa mo lava lungole ona pe mana ya ile tau pale ni ni se o fa fsili mai fo se fa fuanga ya mana vai ngai e tatou te fa so lo tele Tasi o vaenga na o ai ai la umalanga le no o watu ai lo sunga ken. Ma o mai tawina ina ini so finanga lo le atunu. Ole tulanga foi le MSL border security le automate stands on immigrations. E atangia mai ole nau nga le malo Trump ina ia faititia le numelo ila do fo ile no fo fa so tulafono bla overstayers now ole ale take lo sunga ile tu ole ale Democratic in terms ole overstayers walanga atatu tala no o vaenga e ono benefiti ai kuso ole ia tatu tonu now
E ono maua se whaamama avenga a tūla I mai Harris, e ono maua e iai se vaenga fo ilele amnesty or something like that, e ono mauaila se whaamoe ngai no fo mauaini nei tangata overstayers Samoa ma Pacifica mani outsiders pe a whaawau pe ale paia inga ale Democrat. E mwhaina whaasoa vanga lea. Ole numera ia ole o tonei e ona fai tau msalpes fu 5 miliona ia undocumented aliens I tono United States of America. Pes fu 5 miliona. Ole ua sauno mai Donald Trump e saulo il presidente. Tipo ti matanga tau mane. Il tau sang. Ia mana tuala so stangata e fai poro misi pape e fai ngofia na se etia e le fa mafo for tangata ile ya on o tangata mamla me tulafono ile tunulin e le mafai e sesiona di potinta sa su 5 miliona e se tausang o le tele yo me fai e fa e po tulafono ma ale tunul nei e fa sayo na e alu to do e si apitanta ne o le tele yo me e umai fo you have the right to gather from sinonga e umai me mo se pulu 5 tausanga no foi tangata le you know ole poto yo tamalo e fai nga pro misi le masinga male la ai yo mala male tangata o meni ele fai na fai no foi termina ai na pro misi meia ele foi se mena fai e na pro misi ya mana tola we e au ngā tele tu ngā mengi langa to tele o tanta Amerika me se mo red states ele fi le malo ne foi le na le fatu de tunu ne o te isi atunu ya me sa Britania they don't like the government o so se tangata la sau pai me santa la fa pe o la to va ai nei la o la walu e fai le me e se o tangata e le so the swamp play I Washington e mara tango ese umama tangata ia male te lo mele tu po sia te nene e o mai nei e lua se lau lo ia tangata whainga luanga Republican a Bush a Trump papena ma Reagan o le was sangi la tu ingoa in a letter to support Kamala Harris ai sea o lai malama tangata hata popoto nei na whainga luanga to tono Republican administration o leo saula la tu famtalanga o tangata tonu e tamta te ia tunu ne kamala langa o lai mama la mizula e mafaina pro misi le masina malela ai te vai e tulafono o tulafono e afo te limba tangata o le tunu ne le fa pena na saula tangata fai mai e pro misi ma mai o yo la fa ele me le bea ele ma fai tangata tasi langa o le tunu ne o le tunu e o le tulafono malo faafetai o lea lau te tautulitulia atu lava lausuga ken po o lea la se fuafuaga Kamala Harris e ono fai la mo nei tagata nei yes le ua e saunoa mai manaia i o lou finagalo le ua e saunoa foʻi lele i folofolaga Donald Trump e koe kikia pe impossible yes in reality a o lau faafesili faamole again so what is Kamala Harris does she have any plan for that you know o iai la se fuafuaga ua asaugai la Trump faapea mai okay I'm gonna deport everyone overstayers ia a tatou ua foʻi tulaga o law of the land ma tulaga faapena ia e ai le mea taʻu le mea manai ai ma le mea taʻu le mea saʻu ai do we have a plan from Kamala e redeem mai la pe se feai pe fisoasoani ai foʻi ina i tagata ia lea o le a folafola e Trump e sauloa pe a faapea o le nofo faasoli tulafono faamolemole kena o pokalame ia o le sauno i Kamala Harris e tauna ui uma tagata tulafono everybody has to go through the legal system manatua laʻoe o le 5 miliona nei e leʻi faapena o mai ana nafi e leʻi faapea foʻi na o mai tausaka lena tea na o mai i le tausafu tausaga talu ai o si tagata o le o matou o si tagata o le o feoti nei e leʻi o ai le faasologa le fai mai Trump ai o le mea le ua fai mai ia le tua le Democrat o le ai se pathway
e ave ai ia sitseni mo tangata. O le tu de lei I te tonu le atunu le nei. O ai pene sila fia po. Ia foi le pathway so stangata. So stangata milionaire faina na mawala na green card le tunu nei. Ia po te sila fia le melna. E na ana sawa au maila na tupe e fai ia na pepa. O na whawhingofia, le whawhingofia tangata milionaire. O na nofo le atunu nei. A whinga tai tangata le lava tama ainga. O le sila na me ale au no utu le tu le. O le awai ele to tele ni o tātou tangata milionaire. You know, au vai atu tangata Samoa o tutu mai o mapilionaire. Ia o te no whamo, o te baba ia te o tangata o lafo o le welfare, ala o tutu mai o le tu, e tutu mai e pilionaire, a le no whatu mātou le tu lea, o tangata e te tau, o na puipuia ia te tau ta tangata i le lava, ia ta mau ai. So, ai le whapea fo i ato to uma me e whai mai kamala ia te uia o ia o te tonunga. O le tununga nei, e tōlua branches of government, executive, judicial, and legislature. Rono winga. Ale whaatasi fo i le House of Representatives, male maota o le senator, o le Senate. I tau pulenga al presidente. Ele mafai fo na fai se tulafono. O le mela na loro tupu nei o whainga tāna pāsia me tonu o le malo. O no loro pule le Republican House of Representatives. Pule le Democrat le Senate. O le olo le Democrat le Executive, le President. E whainga tāio o na i luma e se vaenga. In fact, o le legislature terming e pito isili o na lai tia latu o pili o pasia. I le history o le 5 sanga o le atunu ne. Malo whawtai. La tau tūlanga o aonga. Yeah. O le a se fufuanga, who has the most plan e benefiti ai whanau e me se tātou Pasifika, ka kalangoa ia tātou ia i nā o loo e papa au i Amerika. O a fufuanga whatau to oto o fola e kamela, ia pe ato tūla I mai le, ia ini mai vaenga o loo whaalau I loa e Donald Trump, pe ato I mai fo ia I tonu solo ngalele ia ili tūlanga o ngai tonu Amerika. Manel sil, na whatever o whai aunga, no whai aunga po university. So o te mamala mai mea, I was a counselor for you te counseling ngai tamiti mo meta o for financial aid. O le tele o meta upu o lo tutupu nei, o le tau ma whai le Republican e tipi lalo I financial aid tamiti. E o fo I mele tamu whai a Biden e meta o e forgive pe wha mangalo I loans a tamiti aunga. E tamiti Samoa, e tamiti Tonga, so tamiti o tele o ainga e mai ainga e le lapa tamau ai. O le tau mawhai I a Biden ina I a whaamangaro uma le 4 piliona nei o loans a tamiti aonga. Mana toa la tele tamiti aonga. O le o whaua le atunul nei. Le o whai ngā ruenga te tele le atunul nei. Le tau mawhai mai o le na oppose lava le Republican amata mai lalo I stete o lava lunga I le Supreme Court o te lava le Republican e taufi ina ia aua ina I whaamanga loa ia loans a tamiti nei o ina tamiti nei o tamiti o tangata e le to tamiti Samoa e to te lea tu papalangi ma tangata u but all of them 100% o tamiti Samoa e a foi e tau on ave se sosoni on tautai le tunu nei so o mena e lua those are the two basic things o mo financial aid ma loans ia o le tau ma faile Democrat in ai ave ye se sosoni tangata mana tu o le Republican e run e tangata billionaire e le kia o ala tu pandau e also se investe que le wai e le la tupi. They don't care about us. O pinga e o foi I whana o Trump la ko. Ele alu ni te ia o ngafo e feo e tato.
e o ia o nga ko e tai fase la wa fe e tau sanga ya e o ia la to fana ai o le mera le tano toi e na sina te muso ave one time ia o fia la faina malo faftai ke ni tulanga o vaenga o le te saunoina o le mana ia foilanga o le te saunoa o le fia onga. I mean, your history and your background, mori mawina le tusa o lau faʻasoa. O le vaenga o le economy o Amerika. Ia, mātou te le oilo atu I fafo, o le mātou te pola mamao. O lau fesili. O le ale tūlanga o le economy I le taimi o Trump, ia ele toe nama le laina langa sa iei fo le COVID-19. Faasolo mai ai le taimi o Biden. Tatia ia la le si paia inga po ayo le atu lai mai. Walanga moni lava ile itatafa le lei mai se tu inga ta inga mo Kamala Harris. Ona o le lava e sau le era Biden. Walanga pe yo le fatu asu ia tu. A o la ofisili la. Mai le taimi o Donald Trump ia marsui tu langa mai Joe Biden. O le ase ese ngol economy o to America. E mfayon e faso vanga le. O le economy o America te mitu lai mai Trump na tu lai mai le wafes fu fitu le wafes was fu. O te mi le na tupu ai I le COVID. Yeah. O mea la, you have to, reason for ilea o na e tango e compare mea. Wa e le mwhang compare le apu ma le mango po, is whao punga pa pena, apples and oranges. O le taimi tonu a lea na amatai na tau le whioa in ta avale, tau le whaatau in tangata e o whaatau me ai. Na mawai rola I e bo me futa o economy 101, it's supply and demand. Wa oversupply, au tau le se demand. Ona pa ulo le o tau me uma prices of everything. O le oil pa u lalo swa o le pensini o kesi o me umana na pa u lalo. Ona o le vai time le COVID. Na pa le tonu ai foi le na ba wala ai foi la ia na tele na fai ai le ma walunga unemployment. Taimi la o le mela na tupu o to tele tangata na mali liu on the way Trump le si foi le mea e foi na fie tatu tangata ai pesili se for mai o la le tio o interview nga o ma for mai scientist sa mo o le fa ya o university pa professor o le latu tala o tatu tangata na afia on o le fa ta mala Trump ile administrating o vaccine ma meia na tupu ile vitamina pero tangata mali they didn't need to die o le sina ai o le la oficilia o le economy yeah o también tu le me lo Biden al me foi la na tupu e le me na tupu o le mali no for Trump mafai le meta o le tax cut ale au billionaire, it's a 2 trillion tax cut. Na maua na do ai le benefit for Trump. Na maua le miliona to fo e tangata billionaire. Langai o le Republican le latu another tau fo le tai o latu fa punga e fa pe mai. E o le economy o le trickle down theory no winga. Ave miliona tangata millionaire. Ona tafe mai le lalo. O le manuia e o mai lai e tangata mativa o mausa la to tala ia a le mele na tupu nei o le winga o le in a short term ile o le mele te tawana tangata ina ia siaki ia me tala no ki ai in a short term in 4 years o le pito tele ia o le deficit na mawai tupelea in our fight tax cut there al billionaire Trump ai le la passe so sonia le tunu o le utau le se tupe ono o mai le time o Biden nei le yo me foi le o tawona an ave so sonia tangata tarp ave ia so sonia o foi America Samoa to tia to say 2 billion tala ave America Samoa in a period of 3 years
e fe so ni I me tu I me fo e o taule o taule inta ta finga luega o taula ave so ni business I betangata so o le bela le tupu nei o le la wo mai le tamil nei o le la fa sa sia a e su e tu ko la vai oia o le a se fa mtalanga le economy America tamil nei America is the best has the best economy I le tamil nei compared to any country in the world o le pito I mawalalo ma ko inflation o le o na nafi na tipi I lalo ia le bank reserve le interest rates o le o mawalunga o mawalalo ma ko unemployment and the GDP is the highest in the envy of the world ia mana tua fo ila o me nei o mo deficit e tu sa o mai ya Republican male Democrat ile ya si sa o mai ai o le fesili o ai benefitia o le tele deficit e tupu mai I Republican o tax breaks e ave la billionaire o le tele o tupe o deficit e tupu mai le Democrat I taimi la te pule ai o le ave la so ni tangata ile lapa ia le te mai so do you believe e sili atu le tamau ainga le o iai o toi Amerika I lalo o le whaamarmalunga a Biden and a Democrat nai lo le taimia o tūla I mai ia Donald Trump. Asiata e sa tala. You just have to go in ngā kupol I sao mo me legitimate po ile facts ko kongo o le mele tupu I le tunul nei. Ngā vai le mako stock market is the highest ever. Ole melo nei for inflation low or the GDP America is the highest ole ngai manatu e mawalunga singa ole o mita mawalunga America so all the economic factors is the highest ilaro o Biden malo fatai ole ata o le tulanga ole o taua matulanga fapea e ia ile faitau ele matou faitau kin lau sunga yon ana tula I mai Donald Trump but I want your opinion on this because ole matou leva ayatu fa ifa foatu fa outsiders ole matou va ayatu ana tula I mafa au Donald Trump ai longa kupur kaua le a Ukraine ma Rusia ona ole tulanga fo ile ole aggressive olana taita inga sai e mafai ai ona ia fai aku le kala lea I lea vaenga ma lea vaenga aware faia matulanga whapena. Le fo ina sila umai le tulanga le na toi withdraw uma mai ale tau force mai o Afghanistan matulanga le Middle East. E tu sa ai o upu na tala no ai le tamalo Donald Trump. Now, ai ina ua le wha wina ma ua malolo I le whainga palota. Ai tula I mai loa I a Biden. Yeah, what is it like matter fighter? What now? Can you talk about that? Or what went wrong? What happened? Or lan me utupu? Na tula I mai Trump. Ola na tala le lua fesuono. E tu mai loa o mai umaro I fafo withdraw umaro e troops al United States of America. Mai Afghanistan. Lalme na tu e fa tau sanga o fai. Ele withdraw la vai Trump itanga ya for ya troops out banga au nei le tunu ol ponga fo ole mele wa ole marosi o Trump nei o palafu tanga e per wa I matala I o le tio meka ma fa me o ia e tasi ana fa ya tu ya Lucia no le no fo ya lo vai a fa ya tu ya Ukraine no le no fo ya o fa matala va pe e pe o mo tangata fo I na pa tangata se tiem ta upu ya tunga ham talanga na tangata fo la o na le mam la ba ta upu nei o le lang it's a lot more complicated than that langa wa ba ai tangata I tio li fa e trumping e nga bankruptcy la ba me le tupian company that's all what he does e te le PS al to ina ai fa la be wala tunu nei a e mau mea a e billionaire ma Tautuana e tu sa po la I folo e pe e tawa o tangata it's a celebrity culture
Ana ola Trump isaba o le van fa ise chelo no foi la. It's really but o me foi na tupu Ukraine. O tatou foi Afghanistan. O le me na tupu Afghanistan. Na what to Biden. Ele withdraw by ya foi ya vanga out. O le me na foi Biden. Pa wala na tala fa to Biden, but we have to leave. Papo for because it was about $2 billion every week na or 2 pela tunu. It's a tono Afghanistan. Walu ya Trump apromisi o le Taliban pa mai nga foi nga ba kumala ang Taliban ave o ila Camp David. Etala no ai au kan ko more terrorists. You know o palave o Trump. Oh, if I am a deal for ye, if I am a piecing for ye, you know, it's all about himself. You know, it was a tangata for ye, for a mafo for molia to know. So, hopefully, that million to Pungeli Ukraine. I don't know why the million to Ukraine. No for which I for ye, deal if I let you or for you or Biden, Papenama Biden, the million to Pune, Lalana fight for your case there to Pune. Our million to Pune. O le also fa ia le watu la ia tu ia Biden mali tu le kamal malatu manatu what the town I you know I tell you and parliament but the tadiele tunune after right Trump fa mai ana o ia ana president to te va ai paula tala fa ia tu ya Anula to ilano ya Putin man no foi da relation to tala no o tangata foi ile tele o le palafu tangata but he doesn't do anything no o tele o mena fai o me foi ile tu baba tangata fai wenga ya Trump administration tangata uma o le to tele tangata they no longer support him in fact o to tele tangata fai o le na VP Mike Pence no tala Mike Pence I will no longer support Trump as a president. Wala na from tanga, famay. Ele loa mai le lamba il tangata le il fangol o la tunu to lead a country. E pawale me lo ia o le faiola na company. E mapalafu fa la o la tunu ne. O se tia tangata ta ua celebrity. A vai tu da vai Trump a bela o ia le la le lungai master ta miro o isava o nei I lose kone they're all going to believe him. You know ele mafai elo tangata ona sui I tangata I manato tangata I nei they're all going to believe what Trump tells them. Malo faftai ken faftai tele o ta faʻasoa ole wingola utalalanga o lea o te loanga wale join mai tele lo ile to fit ne ya la nuola o te lo wale join mai le to fit ne ya la nuola le sa ave le link o te lo la fa yeah it's a shame in a way no we e le suile o le e faʻasoa mai foi ina ne wanda ia lu fa one way traffic o le faina le a tonu lava foi maybe say to tau siaki po le ale tūlanga wa iai and hopefully for next week o le winga le fa marulua toi fo iniso ilantou e lango sua I le vaenga ia no tainga le vaia ia ina ia au mai ia vaenga pen ofa tu le se tatou fa debate faia aina ona faʻasoa mai lava vaenga e benefiti ai le sipito lea ia fa pena fa le si vaenga o le vaenga le telefone fo ma pe te ia la fa longo lo sunga ken and I must say this o leo te ia tu le tūlanga o lau saunoanga fo ilele e peia tangia mai a te outou lava ia o Trump o se tangata na ona fai folanga leo ai ile matou tilo atu a matou I fafo mai on America e le no te tau fai atu na matou tilo atu matou le tūlanga fo ilele ele iai ma se tau ana tupu mai le taimi na tūla I mai ai Trump I ana mea na fai and this is us viewing it from outside as an outsider. Ai kulai mai Biden. Matua le fia and this is from me personally as well. Le fa pe wo fa to se lango uke o te a umana o ia malu matou. Tate mana o mia se ka ke loe malu ai mama ko ngei walanga o America o fa maruteli o le la au mafala.
ina ua oso re kaua lenga pingi mai a Ukraine ma Rusia. Na mato nau e intervene no Amerika ka ofi. But e mau te vavai atu, e pei antangia mai na ona sapalai lava o weapons. Ai pei o lai ai whaatua pola fo ilele ia ai kuupera wari e fufusu. Now, shall we fear? E ka kaulanga mako fifefe. O la ofileo ofisiri atu whaatangata i tua mai. O ai o tai nei e te tauna ave ai le mātou whaatua tuanga i le malutia o mātou. Lea laua e whaasoa mai i le tau lava economic, i le tau lava tamau a inga whaalo to i whale. Se lau pasenge o lea tatia atu lava le au voters walanga e puleaska funge i le laolo na sa. A o lau la fesili whaatangata i tua mai. O ai o ngei kai walanga o le fua atu i mea na tutupu, o leu te quote mai fo ia uia i mea na tutupu. Mai le taimi o Trump ele i koe ngā o le alua o Trump whaikala ma le wari i ngā ia mako wawa ia kunga wa file mu whaasoro a koa mai le ia who knows po ngi palafu pele ngi palafu, God knows. A o le winga o lau tala. Ai ina ua pale mai Biden. Ia ai vevesi ro ai oifolo ma Rusia invadia Ukraine. Mato nau la ia o ai ka kaunga mako se o ai te tauna se feile lalo langi nei o maua tunu. Pe a fai ele i mafai e Biden na tauta ofi. Can Kamala do that? Yeah. Famole. Ole langa misalo tau fa mamla matu le tau le Ukraine. Ole tau Ukraine na amata mai lava inofa inga Obama. Okay. Ole annexation na amata mai temina. Na sawa i lava la ia o mai fo ila ia i le vai temile o Trump. Ele lava se swinga. Wata ofi lava e Rusia ia vaenga ia. Ele ia ma se mea Trump na fai ai. Ia. Na o mai rola ia wa sui mai Biden. O abe se mai ia Afghanistan. Ona o tele o tupe. Wato e o so fai mai. Ia mantola o me ne o me plan. O le me pito isilio na tawon to popole iai. Ona ua fai mai ia Trump il taimi na presidente ai. E au mai America I fafo mai NATO. That's the most important alliances alalangi ato e maluti ai Samoa, New Zealand, Australia malalang. The North Atlantic Treaty Organization. Manatua na failure tala a Trump. Mai Rusia pula auto po ato me fai Ukraine mai si mena ele ke ye ale malatu fo ile fa fefe si atunu ole NATO fai mai ato le to ngia le mele ele a so fa no ngala a so fa ye sina ye sa bota yao ele watu ye America o la le metam no fai e tau o America po peltaria po New Zealand e defender tato tunu po New Zealand po Australia a le mele o fai e Trump fai mai ele ke ye o se it's a business person. Bawale me manau ye. Ye to tongi mai isia tu nu ia tupe. Ai no for America for ile pe o ye te ye lang. You know, so he wanted to pull out the United States, my North Atlantic Treaty Organization. O le bere na pito isilia tu on it's more dangerous. Ilo le tawale faine. O me tawale ye America e mafai na o fata ye langi 20 times over. Ele popole America também tau ia fai nei. A ole me ele tupu nei. You know, ole me ole tau mafai America tau fio fi mai tau ina ia awani tupu le Third World War. O ai o me nei o fo yo o fina ngalo ma tunu o ta yo tunu. E ne fai fa pisinisi vo ile tai pi o me polo misi so right. Ma lo fa tai lo fingalo ken ono le taimi ora ofisi fai u le ona tawurunga le ta fa talonga fa malulong le awai mai ia le fa tuela nola incidents le na happen in Trump ele attempt assassinations le sa tupu lana fa la wi lo le sa fai temi ko wanga le go ia nga le na tupu ai le vaenga le na misi ai lava ale foi I think this week or the beginning of this week or last week le foi na to e mawai foi le si foi tagata le na now ole aso tari tonu ngai nei tau fa mata uma me are there political influence or
Can you talk about that? What's behind all this? Ia o tau lava i Amerika, ia matulanga o tautou mai ai le tau fuafua e wha o matia le soifua o le fo i taitai. Mwhaina faʻasoa i soufina ngalo. O mene i le tauna tu, o mo tangata ni tangata mentally unstable. O tangata i le leini whai, vo i le tangata mama, tangata ni na whaia wha Bluwave nei. O tamaiti a Malaysia i le tupu nei Florida. Ele te tau an tupu ia mea, mai le whapea, ele o i fo e tau ona o i ese tūlanga whapea. E tau na pui pui ia. Pare mea fo i lea leo na tau, al tulafono a United States. E for life e fo i protect ai ma pui pui ia, ia le Secret Service, ia so se president e lavo United States, mai la tō sa president. Ia ai, o le me le watupu i porkike la tunu nei. Taluana ofi mai ia Trump. Ai baba ai nei ana launga na amata mai le luafe se furubono. I taimi o amata mai ana campaign. You know, e no fafo i lele insult, ma offend, ma whaaleanga tangata. Taule tangata o le sleepy eye, o le lying who, o e no fo ma lau ia le mea, le tangata mea tangata. E no fo ma save u le file mu ya mana tuala o tangata ni o tangata o le tama fa ia vema president o United States ele ta tau na no fo ma save u le file mu ma fa ia na fa launga i tangata a tangata fa le tonu ale tu io o le tele yo me tu pu fa pe ia na campaign e no fo ile ma foi ma save u le file mu ma tau fa so tangata e fus o le ala watu pumai ya ta ilo ye pengata ye wale o pile bulia tu nei ta luai ia le oso mai Trump le o ye nei pau le o le ta yo le o tamo e mol president e no fo mafai na tala fa mawadunga le mafo fau tangata ata wa ye i bele ya kamala ma Trump ma to atele le se sengol mo tautala fa barlo ma tautala tangata foni ye te vai mo uma ya ponga o kamala na fai Trump e ni tangata fa pea e ferred wa i maltuspa ia wa uma ponga bo i fale tua e fai ye i ponga o ni fa fi o fo ya Biden ya o fa pea no fa ma fa po io tato por kiki Samoa e fa lo ano io tangata tingai o talinga pangolongo ngana le fai tangata ia ai fa pe o le maumea national lafo ile anyway fa taila va siata mo le bano o ba fo o sa mai fo la mitio malo fa tele o la ofisi buri a fo ile le va vea ile se e kerisiano le soifuanga o Kamala Harris. Langa o lo te vai ia Donald Trump. O le fo e te ila ufarongo longa to le te sauno mai e ferwa i mal. Ai ina ua wala vea i mailona soifua mal me fo ile nga misi le tangata valena. Ia na mo fa tailta malo ile tu om tulong pena o la visili. Kamala Harris. O se tangata kerisiano o se tangata e lo fa fo i le fa kerisiano i no na fai unga. Ele o tele le ye po se kerisiano e paula tala fo ile ale no fai atu pena o le atu nei e sa o lo tangata fa por ki mo mota mai e suma le tua o worry lo pa pena o ba tu nule o tangata mo mota o e suma le lotu ona e lo le per come fiki le la so mai no politician ya tu nul nei sau mo fera ro man tu spaya si ibanga now tangata fai con fiki ya o me fala vai na uma nei foi alu kuku longo li si ilu mo li falsa ma si man tu spaya ai le me lo yo isa ta fa pe o que fai aku se ia banga tata asiata se yeah, I've done. Yeah, yeah. But madolo tunu pa e bose busala ya ai batua tu lava ina tai fo molia no asiat
Malo fa tai jeli ya fa tai molo tai mi ele dei vanga le fiafi fa tai fi fianga ya ja wa tari se paia le fa tala ulatu fa malulu le pa au mai le fa tu foi por tu fine sa tu e tau na fail ta tu fa so ala le faina le mai fa ya so le tua anga le tua ya marutia foi lo soifua ile na tunu ya ele mai foi fa ya so le tua ya ai e te lo la to fa ya si sta tu tala ele taimi wa mai le ngor palota ole anto e vai se ska ko kala ele taimi ai fa kai ai se me wo mai lau fasoa ole wo mai le melia e sau no ka por ki mo ka mai le ngone ko e popole lo ai alo fa tele atu ken manu ye de fiafi fa se foi na pa se foi Mana ya foi te orunga ngor ma fa so male te ma matua yakin e fai ua ile ko ma wa yo le si ua ni ide kere ngo mai ka mai de ai mi se ka ko por kiki mai sa mo ya ole ma fa tele no ngana na fa malulu atu ya I na ua le ma ua mai se ava noa ole fa le tua ia la nuola ai foi le fai o Masia Samoa I lungo le programa ole ale faina le sai foi tamali I manatua me foi o to sa tele no fa tele noina sai si tamali tole foa se uso ya tole foa tapeni ayo luputea ya ole suile na tu ula wa manatua sa ma fa so mo foi e winga la foi le ya America me se foi Donald Trump ia peitai ona wale o mawaso na vanoa ile o fitawi malede fiafi sa tu fo ia mawaso vanoa fa so ai fo I malisi wala ngala la ka mo Andrew Mwava ele Democrat ele Republican ala lisi ola fo lisi va fa America le nala le sa o fa fisi le to e fa mela ka ma o ia ala nga ole ye va nga ole ngo sion to lu ala pisi fa va to sisi la mai la tongo va tu lunga na I These are the latest poll. Pole polling I tūlanga fo I o vaenga. O lo ta oto mai le tau vanga ma le tā mo enga. A sui nei mai le Fox. Ia fo I leo lisi vaenga ma I think fo I o le CNN po lisi vaenga fo I no o tango oto mai lapa. Ai o le vaenga le leta oto mai le lato fo I findings. Tūlanga o le making the country safe. O ai a to tilo mai nei le bowling le na mai no tango o to mai lunga I le vaenga le Fox News. Ele facili le making the country safe. O ai e ono a vea le tunu o America I lalo lana ta inga ma tunu sao nga le mu. O lai ta o to mai ai matematika mana tua ia o mo vaenga fo I o palota ike o mea kau make re kai miringi. La epi sili mai ai mali li fai le va ai le to tele fo I Trump li mas fulu le faso fitu pasene protecting and free speech tulanga fo le freedom of speech tulanga fa pena kasi al pasenge ngai va antu sila la ile polling ile polle ile ata fa tai o va ngai pe fo le bringing needed changes o ai mo tulanga la walunga I mo swinga mo mia mana onga mo mia tauna suia ia na lai pi fai kau fea wa ia le tulanga o le au vaenga ia na epi li fa fo ile la tilo na ya Kamala Harris ya o le tulanga ile what's the other one unitizing the country ya ole ona fo epi tilo la tauanga ya Kamala Harris ila tau lava fa te inga ya anto sila la ia ile alu ma la bowling na ma vang fa pena ya na o tulanga ele fa pe a me uta fa ya tu wa me ia le ka ke kango o mai na ya o to I America who's ahead and the nation's bulls. This is the latest. This is the current one. Ya matulanga a o fa nga tuai ya awa fo ile to fa nga balota ma tulanga o ia o le tau mo tu tusalele ele ya se senga do Americans have a favorable or unfavorable opinion of Kamala Harris ya tasile na vaenga fa atata mai kalafile na ia o lo tau mo tu sala a to se sila mai ai
Yeah, ko sila kulvanga nga, do Americans have a favorable or unfavorable opinion of Kamala Harris? Ola nga ka ifaungo ke siyongo pasengi kukusaleleya. Do Americans have a favorable or unfavorable opinion of Donald Trump? Ako sila tula yelvanga na. Ya nalai pay favor nalai pay to sila mayaila ile tulanga unfavorable yel percent la tatia my Trump bill 52.7 and favorable 42.8 ya Kamala Harris so nei vainga la hawa foi ia le sil fia e uto ole fatal nonga le ma la va tunga ya maria fenofo ia li fina ngalo to telo tatou le i lungo le tatou wa ai mai se foi se mo mai foi se tatou rep ma fa pe foi la fa fonga mai ia se si o le Republican ia ma se si la le vang fa upu fai o foi ka ko vang fa upu fai se ka uma ka ko America independent is that right o le Republican Democratic yeah whatever or whoever the other one. Afa pe fo yo le te fa fonga mai ai te fina ngalo e maua so wa no te fie saulunga. Constructive. Ya matala jala no mai fo inai point anoa mo le vaenga Republican. Ai mesela o se isi vaenga independent. Ya so tai mai. E ava no fo il tatu programe mo le vai so fo. E tau te whaasoloa, e maua lava vanoa, e whafonga ai lea i tū, ma lea i tū, i tū langa la walunga, mō le sila fia lau tele, ele toa tele. Taurunga le tātou porkalame, le ni wangara fiafia oana i ngalo le siva, ma tā utia le nei, a tamo le aini usami, i le aso a taiao, aso lua sumaritasi, ole masina le nei which iso le aso a taiao, i nai le tausala nightclub, so le... Ko ke loa u vai man lo ma to de loa u vai to fiele o toela tu fale. Tato felo ai o to umana fieva ia ile aso dai. E lango sua. O nante mo wele tangata le tai fono le fast. Ya ato no to e poka me sau lau wa fuanga au kilani la jowia. Il dalinga malo ya me se foi la tangata le ave pasile tu vai to inga manatule le te mo wai foi na le sivale ile te sala nightclub le po a taiao io a mai sau paanga sau malau panga sau a wale mai sau panga le sau ma le vevesi o le mea ya wa mai ale tatou programe le vanga o le afiafi tawalunga tuai mare tautua le Blue TV le reiva yaso se vanga na ai tatou sauni nga lotu la vai masania i ona fa au ya sam ya fiafi te tasi ya ai mo le nei fiafi mo molia tula fa te tele Samoa ya ila tou ma la vai fia muli ta ile tautua ale Blue TV ma nei proclame le tauta ya e mai la vai la songfua se yo o mai le nei fiafi mai so le tatou sports tala no fa pele breaking waves fa te tele share le tatou proclame waka ko ke fai me fa lifu ongo sai e o foi o le vote fai tu la mo telefone nai vai ai ta wale le share tato informations ya matula ga uma ai o le aso le balota e fai ai o ela ekis ele e ke le fai fu onga o fai mai pai mala fai o le malo si anga o ku mai o Trump o ngai o lima o le malo si anga o le tu mai o Kamala Harris o nai o au o le malo si anga o le pau o Trump o ngai o au. O le malo si anga fo o le palasi o Kamala Harris o nā lava fo i o au. Lono winga, at the end of the day, you got the power. Mai pese foi lele, I got the power. Lono winga, o le nai a te oe. E le o ya ai ono, e le o ya la nuola po ai lava nisi lena tu oe o mailunga. O nā lava e ta oto i o au mawhanawhana. Taurunga le tatou programe le vanga la fiafi a lofa tele mo outou. Le vanga la fiafi. Tatou whela i la songfua a siata whale malu pio vauliko. Soifua mai manuia.